Taro. Anding abong ayo sa sa te area misira ka ana mana on tepong ayo kwa karawara tarnori megan. Spusinora, sputarak de taro. Karabo kas kay to tuwa. Pawagin ti meawro sa nanganit puntuwa na tuwa. Ira puwis na akin na nan pungayo kinikripas. Pagpukiran terminira na usigo. Kuya karwa tamne mamak para norina may mona muatukin. Usigo tunis Maria Yesu Kristo. Salita yo nang temerari karawa natabuwa keram narukuwem natawa kan tayakan hirin Gente pun kararas tatawi ako para iyara pure na iyara rang kais kaparaya pure kana pure na koy tay gira na kunta kadiriyak kami awra men sampai tuwe at mak tinapot na kitok amen. Pura na kinta yan ipieba. Mayroon na Honorable Chairman the Public Account Committee. Yon na repost to committee. Ibukin na naman ito botan nomita. Yon na accounts. Ikiripes Provident Fund. Ariasa note tanak. Ibukin teririk. Wawata nga isuwa. Nakon wawata nga wab metowana. Pepa namba. Miyawi miya ni miyawa. Kairara wabi miya ni miyawa. Ana repost to committee. Ibukin na naman ito botan nomita. Yon na accounts sa uteka. Ariasa note tanak. Ibukin teririk. Wawata nga wabi miya wawa. Pepa namba. Miyawi monowa. Kairara wabi miya ni miyawa. Mayroon na Honorable Speaker. Ana repost to the Senator. Yon na mo account. Ito uteka ni kiripes. Ibukin teririk. Arito kinterimeto wana di tempa. Wawata nga wabi miya tenuwa. Pepa namba, mbed may suwa, kairara waben miyawa. Ana repost to the Senator. Yon na anakarike mani, nakapene mani. Ministries, ibukin teririki. Harito kinterimeto wana di tempa. Uwata nga waben tenuwa. Pepa namba, miyawi miyawa nuwa, kairara waben miyawa. Ana repost to the Senator. Yon na account. Mayan Island Council financial statement. Ibukin teririk, arito, wawata nga wabui, nakon wawata nga wabui mewa. Pepa namba, nimabui merwaiwa, kairara wamen mewa. Ana repost to the Senator. Yon na account, Peru Island Council financial statement. Ibukin teririk, arito, wawata nga wabui, nakon wawata nga wabui mewa. Pepa namba onubui, kairara wamen mewa. Pepa ikai riasan spagi na koimi. Susirak, okay, kaya. Kuraba, kak. Ding abong ayo. Ana sira kare ane toy on to the paper naron na kam noria. May na naknakwa di tiran sirak ay na si kauringin kamiri kitante na pusing kamiri. Amabon kanakam kanako ami sirak na bukan na mi sirak. An pun kana kona bukan na misrak ke ya an kararo yo ante bai te trari kama pun kara ko ami statement yan ami sisrak ya yo are pun site sisrak ke ya kan na buka tutan do e kama datan tutan kama kana kona ya kan na trari yon ya pun si sugro yo andara ami swa kama san karoi temo sisrak ni yon rota be pati pun sisrak ya nampana isubi mano Oyo ari na te pakagiron ti sa ite man nakarinya ke me tapueran honorable matang aran te sati Kurang speaker. Ipus bau tay mon tete yan chau sa yo mon na meti tepanan kami auri kita me pe wata pueran
Tahu sedih teman nak karinak. Teman kami udah kom despiga. Kain nama habis. Representasi karinak. Takau women. Jadi tentang kaitar minita. Awal pun ngai dan kapen sebenarnya untuk teman apa ayo. Kiri pesa apa nih? Kena penin mau. Au sila kinti ngapong ayo nampan ispi mo no. Akang ite kan. Panda pupusia te minita. Kali tapen ayo. Pana klinik yon tapueran. Ya pun rotak ana piuting. Ya pun kain ano chono pai. Iya. Imain anang pun ipakarapatan. Pasindap. Kamera mic di sini. Kurang di sini. Anak kami sila kayo rin minta bukin tepota kini makuri. Bukin temauri ako tigara ki at the honorable posi nawan. Minita. Rapa de speaker. Kapun mo na utay ni meron daw sa penimito nginayo. Yapun dita ki mapa wa tabto amiyek. Numanan daw wen kay. Ay taw una ko taway. Kain tabto amiyek kapan. Yan tabto amiyek yo. Dapat orang kami reyeng. Nga mauro ko de speaker de presidents ta kauman dita na kaitar minita. O ngay rin kapan tamaron di nga po ngay. Kana pa rin mauri. Mauri. Speaker. Mana kaya sila ko nasibat tadi kina no yon tamaron nam tapoy. Ya sangon bat na no yon tamaron ta kapit sa nang sigroy. Angkay. Mga iti sana reta. Aring ben ko ko na wain to na yak mewi ra kantina. Hake the blackout the speaker. Ko yung roy. Rara ba ma'am staff. Ayo ka kan na sila kiti sa tiya kanina may may tapueran. Igarapat man na tisati. Eri ni may tapueran na nasirak. Eri ni kakao kiyo. Ayo kaya kana. Igurin ka nga teo sa iyo. Payay taman ni buka. Ay sandike di nanon the World Bank. Di kinagin na na at the Pacific Healthy Islands Transformation Kedefit Project. Aneta uray bugin katamarwa. Ketyo no pay. Nakon clinics yon na pa ni ko ta ma agente on daina merawaki kata utawaki pa na waki ta karigira kayo menteri ki abo o tanga o bi mano ora pa speaker Kora balik di minita. Mon bukat nan sa dia korniak. Kurang speaker. Karapat minita na kaya ang tiri-tiri pangayo tayo. Ya sandi kita takataw man yon na iyo. Akay pun tapi kaya paububusi at lang na kunan norayon mo pa itapueran naroon na tekin na ikay wa okay ni kayo ya ka po naging tayo pa yosin ako tinis may ya nga pa inorag may nung nanauski yan ta kantani ngari ameran minayan pa ya pun na correct na patan kapos siya po kanu sirak yan nakataw-taw ba taon ako mo tiririk kinu kan tiririk tuno pa yo yan tayin klinik pugina pa ayo to na takangan takawa di tanaw klinik kayo pa uwan kawa ya ka po ngana tayo ya nga pa inorag tinis may yan nanaus pasendap. Berapa? Jadi dah minita. Ela buwan sila sa bayde ko. Naroon no meron ri tabi kera kin kono no. Yon ka kawa kinte. Te mauri ki te meron yon na ba. Kangan te puto niya ngara sisan meron kin na ngaira minitante. Te kwa at mauri te bede ke ibisi ya nang kawa kin kai pas na. Wa kin ira wa ki pa. Ena merung kain Arab mokro. Kain on na. Ako ngay tabi kara kana busi te. Te sati ya kanina may tabueran na iyo. Apun nung utan maguri. Tapos na kataya sina kekiya kini mo na takarikiya kayo. Ni mo na mo mentitra menu. Sina mo na mentitra menu tabueran te raina. Ni ko tagi me Christmas. Ayana. Sa kina na baykay. Tatab tuwe me yak mo. Ay abus na ko na ba na ko pa ni Kilibes. Ay man nga sa bayad ma. E apun ko tatay as na yun buka ditira menu. Taka nga ditira menu baron kan ko no pa ni makuri. Kana semua pa ditira menu may Christmas. Ano pa Christmas. Makuri ko ye. Aw Kilibes sa may magin na korona. Ari pun kan metaro. Ye ta kay buge. Sa kunan mga karigyan kan baka inte. Tawate makuro.
me ko ngai sen te bakara kana sira kite sadia karine me ta bueran awang ra kai ka au kai no bota kin mauri samon pa mo de tremenu kuraba speak Kuraba de minita. Kauan bukan ng sirak sa dia kornek. Kuraba speaker. Ito ko ba tayo pun kapila na bukan daw sila kinta iyo yung naraba nakapara minita. Ari ka pun no kain tapueran met kita akan ditira menuk. Ay anang mo ni paya kimo yan di takari kayo kita unente in klinik. Tago ba pusi panan para para kon minita na kaya ng tangraya. Ito kinabay kay di. Speaker ko bes na. Jadi Mike. De minita. era buon sira kite sa bai ko ka pun kana ba era paket ka anak ro ma kain ta bueran no tire no Christmas samon pa yo no ra kyo ani mon de ma mon de ri ga bu ani manang o ma sa ko buki aga no simba sina ina ko nora ta bueran tire na o Christmas kana no rai ki bende tranari de te Christmas sponsor ina pero ko yo ni Christmas de ri ga yo etano mai na tapira na sa montaña ben ka mai na no de seti Karena si sinar ko ina na moro, na buwan dire no Christmas. Ari ndo roi mai sa niya pa iyo nork. Ani mga maruro mai council ayo man. Ni kong ngai kina no ya. O nerari. Kangan kari ke tungan na riya. Ni buto ka te maruro ni ya moro. Kuraba sibiga to siya ne bukan sirek. Kuraba de minita. Kono buat kabinan bukan di sila ka na buka di set di lidan takaitara aban di sati na pa teman na yapnam honorable tesi area lambon tesati Raba te speaker na puse te minita kanaro na pena kona na ni popo kina ibukin na klinika me meri kite takawa perito tapuni written question ye me kana kona ni popo paterang kai rongorongo na reswaisa esen karawa ke apo me reswaisa mete ya kawa kina be ya ngona pente tuman nga ponge kana no kona te speaker kurapa lidan takaitara are pun sakirai di pare mam mangan kota pa kota ura ke minita na yang anu ko ang kota pa ko ada na ko minita O bayar pa nak ta roi de speaker. Ari ka men ta ko inde. O tan karo. Nango ra ngam de ta roi. Nango wem de ta roi. I ta roi. Na ka. Na ki ro ma ka inde mam. O seti men de. Te mo ro mam ya ko. Pero na rita ko no ka ka ke ta bewa. Ang ka yan sina katya sina hon no tu tan. Ari wa kin ta ka gira ka sang kai bisina. Pa i te ka nga ngai. Sina mga mon revisit on mga review. Aron makin kari kita kan di mana kiri roma mama pangai itu orang kai te makro ni apa ni klinik ron the nose itu ko ba pe yang ne na sinang te pe yang na no reseptai orang in kanga teraro ko perman sebai sini mo tuawa na yo de sebai ayun niri ki pakanga kata te pe na yo karena sekarang tu imatara wati imatara kain na pe mama ya klinik ka tu isa abe yang nunus ini kepa karawa watan nanu tu bayi atau nggak ya mga pun dia tak tiada naut sebarin tapi tay ya kain mga tona gitu orang bayi kurun yawan bayi mana kita ramai deh desati orang kita ramai kain mama sinora royan ayi sen merro mau korek sen mga mon kato kamu atu agak yo sen revisit patera ada yang failures pas nama kata orang no sabun kau semangat tapi tuan itu mau sen makin nangkai abe mama senada yang nunusan ya bis ay sina makatayin ko tabi mama mina pe yang ay rapat sila kita sa bayan na kira makain ng mama rap kurapa minita ayapun saro ra mayon di sila kami sang man ko na sila nga na remina namba na isipin mawa ngayon na tabi ka giron di sila man ya karinya kami tap mo ra tap tuwe mya at the honorable taperendang Simeon tisati Speaker karinya kawayo ke ausret man mai nei kana ko ausret de speaker ko ne ko ya kan dei tema ta kan ka mauri ka asan ta ka kai te bonga te ka penen bon de week mai to te nga bonga mo na mai room de speaker de president ma ka in cabinet te dita ta kai ta tanti
kapan ya tanong ora ibon kain no mo ko ay tapto mang ay raw ni na raw sa ti kami urin kami di nga bong at maro ay kung na ben ay ti speak away yo ta no usret at way men ke ay solo rights kain no mo ko ay tapto mang ko na ti minita ta ben ta kin na pa terabugin te panikay sek te panikay terabugin te panikay ay tayo ka speak corp Berapa tadi nakakaki am sisira kayo iron te minute bukin te bota kini makurian kari-kira ke akati metuan kora the honorable te ke wataras te minute Kalau speaker main depai kana ko kakan na sira kisati ya kana ngdemen me te pito me anga ya deitai makai na wo makura tamana o kai no to pon makuri te mise na ngata kana ka mauri no ko te speaker te president te ka woman round minute ni te kai tara tante ni kapena tanora te maro anti ngapo ngai on nara wo ya kumna pen ni mauri te speaker ko ni ko rin te akin na kon te seti te men na eri ni me te pito me ang pa o to pon makuri isu kuna pangkai ni kakanta ni ngana poka ops China ada ngaya akare ke itayan poka ai kai korapa speaker korapa te minute mon bokan nam sek setia korinek usret yo e ko e ta kin na ba e ta ai ta ben ben ta ni ngai obviously sai na select survive ba akan ta ni ngakan no mo ko bukin tangin te taur pairan ka kawa kayo bukin yo tan te pong bukin te ro ya te yo tras a suruling ana kala te military to ba ana mon pa ya mo ko lo te aki te ya taura imuin dai terangkan yang awak kita minta ko nek ngai itu yang tahu lah saya ni mga mananari mo ina kaya amang ni kipala ti terayo pun man ana man ito boto naman ta kono ba madam te speaker ko korapa te sati te minute korapa te speaker ana par kite sati boto kan na silek ako imuin te tayano kun karo ko te yai nara kai kano ko skurin te akin pa asan te tu tan te pe wo mosi te pe wo te taurai kana na mga taurai dun sai ade si yakin mais pa si tenga te bubu na kon te mais an no yaki koro yai wo apa makoro yare digen am bol se te yakin ne kan bubu nga yare esan pa ya kai pinis pa na ngana ke mo te pe makoro ni kuno ya te kan te ngar ka nga yai na event ya bubu kai te katap pa na wa ka ni kuno no kon san wore kanya ko tawra ke kana arkun penente tena makai na ro ko asen pa yang ni pa sipan ko no yang kan ni kiran pade yaki ko en kirana tawra na ko ai ayene pa ni kiran sipa sipa te pe wa me mai na ro ko ngoku nganya ko kan yaki ko no pe to wona te mo ro ye mane ang ko ta sima ayesi na ro ri te akin sipun mo ko ne pa ngai mesai na ito ke na ko na sai na pade te sima mo ko ne ba me te provincial kanga dora ke kanga na sistership te kidipes te ngari yang na ki sai na pa sina mo ko ngai kan na ane mga are kara pinokina ba stoy ro konto kina ndara kana eto ke ya ki kona saina eto ke yokona man te ka yo ngai dangan to asin mga tarangan dari mine ndara ino te sati krapa te speak korapa minute gawon bokan nam sek setia korinek Berapa speaker karapa te minita ai te pa aya ia tahu lah me ya kita ubuki lah me enak ko mo ano kon te makoro ani kuno ay na paraan ti speaker ke ay ta ko tayo nga iriyo ke mo ko rata to na te yan ako iriyo ke na no nos ate tapon tapjo ya me yek ang ay desyo yan ta kan nga reto pa ya kita u te mais ibu kila pero ta na boton na da bon ko e ko mo te to na ya da kara iya mo no kon apen te men roya ada kon te minita ya nga po nga ang kaya nga ko no ni ko no akata yung tuwang ina pa sinagi bubusili ka pare ni kunaw. Sati te ako kana ko buwan nam siraki Ay yung kay tangin nano la te speaker sa tata ka ngang uran may kaya suraya sa aki uran kalau kong kaya sa musa timin pa nakatin ka kaya tiyan ngari na wa konde ke ay tawray kaya na ramo ko ay tabtawen na korapa si korapa sati te minute
Korapati speaker aira por kita seti indana puto kan na sila ko ikarau te kan te ngorong ngor top kin dari ang koran ni minita makare ke kan tau ramu ke kan se gyani te kan teringa pade te kan teringa ndar ndari para para ye ya na puta kin kuna wa ka ka asa kata ya pade saksi te pito we miang pa ni mewan na pa makoro te pito we miang peru nu kunau tabu eran te reina tau bana mga kwasina pa ye sila ki tanti kai ang ya nang kiro ko modis pare yo skate ni pare ya pade ya na ko ina mo ya sinoria pa ye te kan ate event ya pura is a national event naranya kamata ye te kata puto ngona te pota ke e punsi ko ta ke yo ni kiri pespa te pota ke ni mito ngidura kai nara ro me ki katolika ya re pare ya kai principal puna pa nang ya ki nang tau na beto mai sai ya ngana ke mo no no pa na kunan ada to nang kusuma ya na ruai ka mai so na kunan ye to ye tau ro mo mai te yan an ka nga oin te kan sa ki te kan nga pon ko si dion te beto we meang o kai ro te ro ngo ya ko e di ko te beto we meang ane wa ki te ko ko ye pem tini buita pun te million na veru ana makuri yang boto na ke apa ikan dikira na ikan te buita pun ana ka ngai pe wai te bitu miang mi to pun pen na no roi mon te pe pai na re wa kine putari tari ya pe mama te bitu miang na wa ke yare sina kana ko te kan ngan re ang ko to starter ida ngai minita ke e kai ro te ro ngan te se pai ko en tamena energi ba te kapenia ke energi ba te kapenia ni karawa ki ko inte te proche ga te karawa ko ba te se pai Kurapa te minita, kabena na bokan na msirak de sati. Era wan teknik bangko asina totokoa kare kia na taura ni kono kai te ra te bayana ne te ya ko ya te ya pangai na beta katolika se pai kai te tero ta katolika ngai ta ka na se pai ntai ana ko ka ya kita u mi sangari mo aki akana no bai ya inkai te kira sabu se te me ta pia kanida ya ka korwa bukiran kan ya ka korwa mai se na taura na kontenda ya na ro andera busi te speaker asa ka vene iro te minita menagi onika intuangi na bangwa step ka yo kai ba stuka ka bayan ko sak ya sa psiko te minita angani ra ani nikira na iro mo ka mangka korwa te dai ani ngena te speaker rap Kurapa te sati, minita. Kurapa te sabari ko wa ande mungkin akan tau tau kin ko para yin nar ye tau tan te nikira nar mai mai na a ye ne bet nikira nar ko re na spak ngan yar kan asikara won kai ye para ko na mga ye mui na kan kana no pasangan te beto ko na ye ki koro ana mga kan kan kana nikira te poto na mata kana ki koro ke yar kai siben consider dan ni yang moi kai nan nar cabinet pastara ye panta ye buar sa mga kana ko na ko im seti me te beto yang a mga ngure kan ka yam kawa kana nikira para pun na nar na para ka me ye isigi te to kora ke ante ya na ngana ki mo ante ya nak yer kan sekarang on tar itira ai ba sekarang tan ngai ba anaro ko ay pon ko na pa inte mo ko to na yer sinan kraut ya i kanon de bar mero ro yo mero am seti an na ko na ko to bito miang kan kraut te crown breaking ai ka para na pa yo na konti na kon na me ke ba ayo na pa kanon de ba na sira kan ana pilot ro na ko ngi ro ki ya e ka bini ne pe kan outstanding men no ministry an kan ito ko na ko para na ko ina nang mata te me ya ka kan tan ngana pa na konti te pa bayre ne mga krok ora kan tan nga sekara kan nga pa sinakaskuya apa kai ay naroon na takam natin yung sila kay kanar ko na bangkay na mga kawas na paano sila sa may Peru at sa team taon titira may nung bugin na ba yataw na yari ko kapag sakit pa ya bibito yung oras katay wan kakayangan na pa na nanamoroy yari ay sabunti na taon na bangkay na nilita kami say na okay para pun tayo bugin tongora taon na para pun tongora pa temontay karaw kiti takarikira kaya yo apun ti say ni bugin tanan bugin ni pay ada tekan tadi nggak ngajari kalau kita biar pun saya sen kalau yang tahu lah, na pun pengen itu begini pai. Mangkia kalau kita sepas pun kau sudah, ayah itu mangan kan ya karena aisyah kita begini pai, itu begini tang. Ngajari sih yang kurang-kurang kan di short form kan itu kira-kira kayak, angkai sama saya angkai sama aku ya akhirnya nak tahu nggak ya itu semua mau kurang kayak di provinsi kan tapi lah ada kan asli itu kan nggak yon kita pas. Nah kau kan nanti tadi, nah siapa kata mau kuliah pada yo. Ya outstanding itu makuliah semua makuliah pen sekarang ini baru makuliah. Tangan apa lagi deh? Tahu sih nak nak ini kan emang aku suka tahu di kata umum kita supplement. Oke, berapa tu speak? Kurapa minit? Jadi bukan msirak setiap orang ni. Ake po kan na set ba na si te ka ore no kunyo ta na baisian kare kaya tauran te to na ore na ita kin na ona na ni area sa kato ano ni ka ngana ek ngai tawan ya sen maruro kin na mate au me asa ka ko na na ni ma sa ka ngari ran te
te me tayo te sabay na ron nalita kin na ano be ay agi ka taraman kan kan naman sa ina sa kan taraman pa ya kay no te bolan na koraba iya kuraba te sati ada sila kari mina kan ne pente sila kaya nampana on bui na no o yuare na pente pa ka meron te stai te men na kari niak mei minonos honorable Jeremia tapai te sati Speaker, kore bawa i o sirak. Ina no ira o diri kingai o simeto ni ka teia pa ira o siwan ra mokoro. Manda mani ni boka re ke me ron saina smoke grants. Sirak in tai kana ko iona a le besin simeto ne ki yanga tu ma ron spai a council na. Kan sirak patira ta kanga kan sangana ki a ron asban ra council. Kurapati sati Anakakakiam sila kayo, yung the President, His Excellency Tanas Mamo. The President? The Speaker ko din, ikukurin ko ang wata sati may nunos teman na pa rongorong ibukin karikirak kaya manena kimanti livelihood grants naron na imaniriak ipunti imeto ni ko na ande kemen awards ay rapate Kurapati President, mon bukan ng sila sa tiya korniak? Koraba Speaker, okay? Ay tao pa puwente pa kan sirak jitir second caucus. May mas welcome chance to survive, okay? Pa etako pa yako nande ki roro ko kan may mga takin na para si ko nande ki men jobs. Ako nande ki may rong nangkay ki puntang rida pa sila ako na kan jobs ni bubusi ari kaya ki may Madam, mic di sati? Sati, mic? Kurapa? The President? era pa bukan serak ekonan ari pun itakin ari jawab sih bukan dari kahapon nang intetay kana tanah untuk mokuria ako na pun kati kati bubuk men jawab na kan kai kana tayo tapi kaya bayo na serak ekonan na pendek sekolah na pendek ka kai berarti tekan tani apa ya uling ati sati ya kan niak pa ai ari nang kai espai nang kai te livelihood kang nang koi dong Taiwan di small grants asasan kata maro ari ngan te livelihood kai ibu kena lang ora pa ang na ya sinaroro ni mena situan ala Kurapa The President? Kauwan bukan ng sila sa tiya korniak? survive even checked development plan survive arana inoria hang Korea at smoke grants makala daw pita gerana asman oya ko tiaro survive rori para daw ko na bon nansa para ngai kaya kaya daw gikai askan nga daw ta kentay pa ina kaya kaya iraw was ban no dirigena ko dirigeyo awasan pene ke tuai adari ke Kurapa sati? Kurapa? The President? era pa bukan na serak ti sati ya kan nek teman men nos ang kana na ibubu ka yo kan jadi dikai wo tanga wo bimen law ayai potan sepan nos de mai sa ispi met wana tanga wo bon ma bimen wo pot bimen law ispi met wana tanga wo pot bimen law o bimen no wasans pa tani bimen law tanga ono wo isua ispi met no ake apa ka yanto consumable atene prima ni mau tanga ono voi sua isa prima teno science ibu kende development tai bu buka ada Kurapa The President? Kapanan bukan ng sila sa tiya korniak? dapat dia survive ibu usi mungkin wo tanga
we now survive. And yang anai ngai nero no tau si bukin tiri kai yo. Ada kai kon kai ai mai rai pas sabun ko ani kuro tena kon tena up survive. Ba seperti ni ba sangi dia ba separa irau asa dengan bonak irau ni kiran tersirat ngan ni kan tapi kenga ya ima pada aku beren sirat ke ngan lagi beren separa tuan diri carry forward kai betak era tadi sebagai Berapa sati? Goreng mic tiga kata sati. Kerap. Presence. Era bukan na sirak di sati teman na kanig may nose. Ada akan isipan no nose. Iro ya isipan tiap mukura no nose. Ada ako na tanti ke women ni bubuk na ko ye. Na te sipan carry forward. Karena lagi balintiri di kaya te parents emang utak na kunare tiri kari mo yan. Ni kota ki mas mga aspangan tiri kari. Ane kana ye. Ada Kurapa presence ayah pun pene arrament silakan sing mana kona silakan remina ana nampan nanti wan pi mawa ayo ada napun muka kirun tes dei mena karenia que mente mora ya paya ya honorable Pedro Atanpora sati Prova de spiga dauli na koy mo ti koy anan tay para resistance ta komen minita ang ada tanti yo iri tay ni rong sili ya bayang o kanya bayang kan de dauli ang pano siya kay yon to tabi pa ang pano wala bimeo ikan bisia te minita ibugin katain da pera awape na noa amen tau sa ana ko ni karuko ang kai ati meto amen swai ipakatemale no pai Dapat. Kurapa sati ti nakakak am sirak kayo iron te minita ibukin te pota kin makuri ibukin katain apera tau te akai na noa ay honorable Harry te kais te sati te minita Kurapa spiga akan bunte tingapung ngapo kayo ya resi panan ka kamauri na koy pun na koy ni kapani ninan ta meron tingapung ngai ya ritai makain na wop makura tarawati na yata kain te pota kin makuri ari yate bukiya ta tayo nang ate panan kamauri na koy ni kapani kanda ban mauri ayo te kaya te spiga rapat sa te yari ne na nasisirak ay kukuray ni kamu pa yasan na kumarin tono pay takani mapong ay wapi matawa na November wang awapi manimawa na koya councilor ni kapani de taki mana apayan kurapa te minita mon bukan am sirak sati akornek rapati alakaya kati ati minita kalnek ako ngati trongon wala skari kemen na maguro ya pun nang ben teriti malinti temalin no pai ngaye apa sepano ko malina ngo beto wanan tu weekend ireng mai sei ka tang karo ko pun ko ano ana bio ko ngai te minita ta bil mai ne sina nila kai sina ko ano songa gru ba yakina ko ne malin temalin no pai ya kana ko ba tan ngaki mina me taro ta kariye me taro ngaye alang busi kan be yang tira roi ta kan te me yo te minita ko ai kai tawa de sati bukan na sirak ya ko arang apa di yang ko te tamakuri are mai bukin dana rongo yang ika ko are ya pun men anaron na ba ko para para tai kana ko sira pa ya sante ke taman de tayo mai sin nam mo na pai pa yang e ko ya pun kampun nang kai na no ya pa ro kon tempat tapun tanga sasani kana ko mi tabi ita ko ba ngai tangkara hango ta ai bobok de saborobok be te tarik ta ba amon tain kana ko ya gases ba nang den kana ko te tamani an ba ya pun kai no kai nam kana soi ba ka ta ang pa na ngai ya harien kana ko te krop kauan bukan am sirak sati akornek era pa te mineta ngai ko pun bo to tana iro we yu ngai
tai sa mga keta mo ti minito ay spokonan ta so ngira tan mapuli ay spokonan pa katemani ari arang kawa meta titing kono no antira ti ta kaunsa pare men ngai ya penting ni yamani ari yo so ngira ko temani me seki kono kana ko karo ko ay ko tira ti clearance mai taro yari kana ko bukan nam sirak ite ya sate ya roi ta kanga ka ya tau ga yamani ka be yang kana men ya to orang yang ngai na ngake to no pai kana ngai Kanga si pronto por isso. minita Korapa de speaker karauta kana kon te sati kanga si te wa kanga pun tapi rana pa kameruan na mare te pota no kanga si ai pai kata apa ta bu bugin kanga pun te ta ka ko wan roi pai kan pa apun sa ke ai da kain ta kanuan ta kain pai mai to ba ha na resa san maroro mangaya hari yang dah ni kana ko te yo kai ya ka ko wa ba ya pun destroy te tamakuri ari asan karo ya ka kain be yang ikara uta ka no kon te sate ya ko sagi no pa ai te akin nai kai ba te tota ai kana ko nang ira kinap me ngapo si kana no rawan te perungan te anamane te botan no me tana ber yan ta ber ari sinakame no sinapun taraya pa na kabungan aki roi na kon te kanta ni ngare kanta ni ngaki ai te speaker me te tai yo itak pa okay ya be yang ya konan nako pun ubusin na kon te sate pa tira ke pun te ma to ni ka ngaya kain da pa na mungkin te makurin maintenance ba ake ta kanga na pun itak pa te tai yo ata ya na ko roi te wa te speaker trap kurapa te minita kapenan bukan nam sirak sate ya korne Rapat minta na kaya tahun na to yang tan makurin te ta council ya be yang ke punda am tan makuri kai pare stabo men na ki on me kilaya ara tan makurin ara bota no ameta ke kon claim are pun me yamane tamane ya san na an pun dia inte ke iro yo an me ngata ngira kitira to ta ko ba ngai na ka ben wa kinana na to stabo me a claim na ke ga kain na be wa be yang ya ni kan sirak na kon de minute kwasan nga ko di W ari au kantere nga pan clearance meron ya ran kan kai ya ki ma ko wa ki ya claim mara puta no da ka tawa ki ka ti line nda council yo ya ki loi rap kurapa sate minita ko kapara pura ri kinta baya sandigi na ko ya kain da bayang ko are ye ka nga pundara hara policy are si wakin da mate tan makurin de ta council are te bayari ki ya yang pas kato harangan kas katayan kato kate makurian tanan nau sina konte te tokin no kitoba pare ibugin apa enari kera ta inda taraya pa sina karike manen no de sina kan in mantain ko ke na ko yata tanan council apa yang ikara uta ka kaita ki na yo me apa yang to akamen se songa ki to tanan kiraka akamen sen gana ko ki rong ke ye te me mo ya san ko ngo ki bugin arun te maintenance ma te tai enang ponto ki enang pontiu sa kanga ye te species ba pun na ke na cream ba yang ni karo ko pun nang wari ke ni karo ko te tai enang to ya pun ro ko na ba ya pun ro ko na te mai sa te buat apun te tanga ngai kanga si katayan taraya pa ya ke ya pun ro ko na te tai enang to ya kanina na ben ro ko te claim ya te buat apun te tanga te speak ngai kanga ta Posiante be baile na sinora ki roi makuri akande pa akaya na non te takai ni baile ke ngayare ta posi bana ma asanan swanga ki te council pa na ka baisia ari ki men robi sana ka baisia ni karo ayo pa na ki taninga kainda pe yang ma au kan taninga enang ni dia sangkai au kan taninga enang dia nuwa ki ta pakamanen no ya kainda pe yang ile tari ki te takara uta ka no te sete ya takapara ya mat japa do takin dare asan do take na putan no au kan tani ngai na ki mangari ke yo kurapa te minita ya penero ra ganan san on na sira karimina on pi meruewa nampana yon rota pepa ayora na te pakai grunte sa di temen na karina ka mai taro tinayeta ya on ro to ni pe ya purayeta kokwa te sate Korapati honorable speaker ko niya ko mine ay ita mekara ki te ka no sila ko ya kan disi te
panani ka mauri na te ngā po ngai kai spau monte ya ri te me rau ni taro i ta te rau ndanti me taro i ta te mi te karinia ko te taru te men te ri te te men panaran ka mauri ko te honorable speaker me ka nam tai por te president sa karinia ki me te government mini to te tiri te kai tara pon ngai ta tanti yo kan nora panan te meu te merunga sa ka mauri la ka me ni meu ya kuring kan de da peka au sila kia nam pana wali merwa ka ngai te kan na busia te tau te ka diki te mini te ka ni ek ale ta pe nai pa ko nan te ke te nan bisi no ne te tarika na kon te mem on spas paki ali ka te ki na ron kawa no i tara wa ita diki ni kawa a gerang ko ko ye te tarika yo te yo Kurapa sati ko bugin madam antauran ya bisik kurapa sati an rakam sira kayo bonte temete bugin te bota kini makuri bugin makurian kari-kira ke akati metuan kura-kura e honorable te ke wataras teminita The speaker korine kan kong wati sati te menna karine ke metra wati na yeta pa toi mo ta ro yo ta pun makuri ngwa ke ne te karikira ke yon ne te tarika na kon te mem mi bugin tara yeta kurapa speaker kurapa teminita mon bukan nam sek sati korine nara pati honorable speaker na ana kaya te military nang kalinek ay ikaw nana kaya ko inangin tangiroy kyo inang ki ko sa yay pa yaki ko na ano po tangiroy karo ti siyay sa ito roy ki kalumutin misin na kay na si busia te milita bukan no sirak na busia te milita kaliniaki patano ko ninga ya na tawro ya na potaki ni maguri te mise di karo kono de busia ke tera mo kona ni popo ki na kon na busi kai na trawayita kai sikakowa pa tiran ponte meu te tayo kurapa sati am tauran ni urauran kurapa sati teminita kurapa speaker ada pergi sati ya karine ke poto kan na sirak ako wa de dai yo mo ka ngai mo ner sirak tira makuri ka kuran krok yen kai makuri ke skoro ngai mara na poto ke makuri pa sina katayen ni ko ki sina kasai tinan katinan na karikir ko te kiri wasan ner me mai na ka tinan dan ner ka yete te ka ka so spagi na kawa ka te kapa de flat ida wo ida pa kapa no si kai si dan na kon tinan tank ma tibi me wanu mai sinti te karikir ke yo re me yo antra waita yaki ne pesen te karikir ke no ya ran kan ner ko kan kai na kata yang kai ka sai mo pe kai beto ko nan te mo te karikir ano te mga kwas te karawa ko nan de ya tangyo ako nan te na petera dan ni meya na ya kawa ke ni ya tapo ka ko tibi me wanu mai sinti te tera te pa yo rakata nga pa nakani ara ko kan na mo kuriya na kasa tinu wa ino ndiri kay tibi me wan kan na kasa ino ndiri kay na ko krabat speak kurapa teminita kauan bukan nam sira sati korine ilang daro pa te milita karinya kintin an ting po kan no au man silak te tabun te busi ki na konti te milita nang karinya ki e kona na ana bota ki no maguri te mise diki na tan pe kaunte interan ni kawali kawa te pe wali ki kawa kia ana ngi rota ki no mo taben te asimagoro to pe to te to ya to na pe no kai ne pe ngai bota e pon ko na mo ndike te tani te BUP i rona te yo na e si la kon no ri te tari kan te ta po kai ko wa pa a ngin ka wa te rona ni tara o yita te an ni me te ran ne tari ka te yo ya usi kurapa sati teminita kurapa speaker ada pergi sati ako ya era pa bubusi ya abon ngo ka no tabur maguri
ya ngani ya patape ya to wana yore punene para ichen dari yonne para bukin nong rami ri yara rami tang kwara kanga enarang para ichen sesan kari kira kaya tai to nakai no konti out Thailand assistant technician rekanga ana tapi nang kan dai sek sideran paya se wata ki tapi di ministry ya ki yon tarawa ai pun tapi na para ichen cari yon na ana island nan ya re ko ngani tenan bubusi ke tenan da anna bubusi ne bara ko imitante kamene na yara o matai kai para naka ya kapo ki minti ministry amena ya na yara seki de pon council op de pon tauter onri nang fully utilized ya na betera tang mi na mi kawa ana ko pa ngon digi pa kanon na yeri po sina kon de ko tai kai o ko nang kan ni makuriyak ma era anak ko karawa de sevi mo ya nam kawa kan ko mo ne yakan akro Kura pada minta, kapinan bukan nam sek sa dia ornek. Kalau berarti Honorable Speaker, ay pun lagi bukan apa ay pun terkait tahu ti pernah di karpor pernah kon ti militan di kayak ti tenan sila kayak kan kita groi merong. Si sekarang apa si kait tahu me anak tanda pakau ti terangki si bubisi an kabinet ay nakon ti paina me anak tanda pakau kana ako nan montai nora ti kanga ngai pedi kau ki asan maliwek ti ya ko nek dar pari ko ri ti kayak kamerun ari Kura pa sati, tanong dasar karimi nangan, nampan ay sibi meru awa. Ayo ada na ena tapi kakirun sati ya kadinya kita mana maya paya, Honorable Pedro atan por. Te sati. Honorable Speaker, bravo. Ikan bisi ko minita. Ako rin kota kindairei. Paya pa kaya rongongon anak kauwan cheses abaya. Bravo. Kura pa sati, nakakakam sila kayo ron di temin tayo bukin bota kina mokri bukin di terire, ay Honorable Ruwate ki takayar. Teminita. Koraba, sa valley wa yo tagal tawtiak. Era pa tesati teman nari na mayabayang bukin na silak. Ay green nang kakana yun tawtiak. Yasa dito sa yon tebe, alinati yon yay anak kauwan chile sa bayang. Ay sana betakadaratara. O unikan disa yon titan. Ki yon tebe, alinati yay anak kauwan chile sa bayang. Kura pa teminita, mon bukan nam sila kasi ati ornek. Rapat di minita karinya kami anak kaya kan tayo naron to tayo kan tito usap na ausa ki enawak ni ngai ti tamakuli nekatiti yon na anak kawan cheses ti apera be yang kwa ta ya sa takatapo na sa ti tito usap enawak ni ngai ti takatiti tayo Kura pa ti sati, kura teminita. Korabati sa valley ya tahu ko yon ton. Ma ay pun si karikel mana na ere pun tenere takay matran kerap. Kura pa teminita. Kawan bukan nam sila kasi ati ornek. ayo ya boleh bene tiau sari no kan ya no ngai ti tiau sayo ring na pene tri ka yo o ko ta ka pa ti tepe o ti teman naron ti ka ko ta ka no kan ngai ya son na be to iri ke mari no ya wa ki na tra ka te kin de na yo e ko na ta te kan de ya pun ere tara ta ka ta umane ya ki ni no ta ka ta umane ki apun ka ni na ka ta umane kita iri kita nggak tahu kan aku nanti apa nih bobo kayak ya kabir maka kita yoh. Kurang sati, teminita. Kurang sa valley ya rabati sadi me bukan na stakeng. Asta ben kaina sasan ka ben tependa. Kana ko yara busi na ko yara ara tiron batnes begin mana kinde chese sai ko wo to na ya be yang to na itrawayita. Angkai asta ben taringa pon rara ara busmen masoy na nin kabuwa kara busmen kara kongkay sila mga rinwina sa rinwina nda rinwina ra busmen na ikay
Kora pati minita. Kapenan bukan nam sirak sa tiya ko rin. Era pati minita na kaya kan nakalaan. Ako kaya yung wag Jesus yon tarot ini no ya pun sana ben de kapalan tauroin din ako te na ngaila lang ini kang agi makakaya kini manen ta yuri nga kaya ka ko te ta situ tala tai te speaker ili kan te na ministry te minita kan nek te ali yo ta ko pa te kan de finance mo ko kini ko pa na pun kaya manen ori ta ki masai no asai na era ta ve chana manen ta yari yari ta sekolah ni ta sa busia na sai na kana pun ngoti ta panang kai na ta mo kuli terari orang galingan ibu buki na kon yo pa punta ka nga ko pe yo project tiri era Kora ba tesati te minita. Te kora ba te sa ve ara ba te sati ma bukan na se ka ngar dengan na itu tena ko nan te payar asa tang kai bunien ko te mani lesson na receive na na pun takin naki ma mga yedra mga uli pepustra titunan na yo ngayari ngay mga kapay ngayari sa mga mon ta dinala ko nung da ni kam siya men no yek tabo kiti ma sagyan ang kay yara ara te mati te montuna rito rin naman nganan ara te merol mga ibs tapon mga swanga pinapon na kaya sa katit busya pinapon kaswana mangyari niya ginda Jesus abaya ngarap Kora ba minita. Tanong na rin sila karimin ang panarwabui ayo rin ang makagirun sa di naman na karinya kami trawati na kita yung rotong ni peya proyekta kokwa tisati. Probably honorable speaker imanya utari ko uwan sila kinon ti nga po ngay iti meton dito meraw ni trawita may puwari kinakubota at taruwe ko women ti minita karinya ka sa ti men nang ti panan ka mawri na ko ile non ti nga po ngayo kam de pen mawri Gurai dapat kau sila kaya nang panar wabui kangai tekan na busia ti minita karinya kaya tapi nai pa ko nanti ke po kaya kan tiono te karangarang itapon puota di katian tapon kasiran na iya tapon dan ngkaya nang kono-kono te tari kaya tiono ai mo men te kau iya din nako na kon te kau antukin santo patirik on day takinako untuk intiante na kiti preschool ada wakan met kliniki tayo Kora ba sati. Ang kami sila kayo iron te minita bukin te botak ni makuri bukin makurian karikira kaya kati metuan kora yon reporte kayo taras. Te minita. Speaker ko rin kahit awat sa titi man na ay rin may tarawati na kita na nasira kayo. Amorara rin ka natatawa na kinano yon na napusi ayo. Kaya kana ko na ayasan mo ko yaw tahan makuli pa awaki makuriya ami kayo na ayo. Kurapa speaker. Kurapa te minita. Mabukan nam sila sa tiya ko rin honorable speaker ay kami ora ka ginpanay kayo kaya nganaw orang kay ti tiono kay no lita kay no ala naging kimedimero ni kimari di na konti ti milita kanina kimana tan mo tapos sibo kan ti sila kisituan pa yesel karo ti Sevilla kanga kongo guron ti kaumen ni meya pun na kamsila na ti wata aron ti kamsila ti men pa yesel karo ti Sevilla ti buina ta tapon in kasiran ki dan pun si bubusia ti milita kanina kingana kona hindi karo ko ti may sal ti pima ti luang kay tao ti tan Sevilla kinori tapo ki ti luang kaya ron na ti tapon kasiran ne ina katya kayo tayo Probati sati te minita. Kurapa speaker na pergi setin butuh kan na sila ako ti temuan mo ko rin ako raya ako kita na atoy ko ang kurang kita ano temuan mo rin ako raya the pressure na kon tapo kan nanti yatang tang marko pun nailing ko mam council na kon na wabi sila smero rokin na kan to wane simsim dan inti te pa yagi si pati temena wa ite simsim ay to pa anang kay yesen na tres yesen sarun ti makurian kan man tap kan kam tangri kan te puina ne makurian kayo kurak
pa na taray na pero makuri met pressure pa wala ma naron ni repos tenua mo ne yon ko en ania karo kay ta kamete pa yon kani magmo tenua ay mungin tenua na taray pa wala met pressure ti tirarik ang kanya ko kan ni mga nakon na rin ma kanu ante makuri na nakatay na kani mo tenua tidaya kangay wa ko ay mungin kanya mga nora ari mungin naron na kam kanya no ti buina tap naron na ko ti akin na sade koraba de speak Koraba de minita. Kauan bukan nam siya sa dia ko rin naroon din tagin na ti honorable speaker ipan nakyo bukan ti ang sinak me tapos si katan ti tongra kanga abusi ti kancho no yung kane konan kira ko may sinar ti buina no kon ti pima ti ruma kanga pinsi ti busi ay makuli no kon ti ti milita ka rin me ana tan mo yon ang dara po ri ti kaya nang tangro yon an turo patena roy may turo ang dara po ri Koraba de sati de minita. Koraba speaker ay na parisati ako ta sa nutan na kon bai kanon te makulit na korak atara ya mang roy na ninga yari na konon ngaki mai bugin tongora ya to kariya na kon kay kanera ada tabun makulit di BUB ndaw na kay kanera ada department ada te metra koraba de speaker Koraba de minita. Ake may room de sati. Ang kanin kaya apan daw na rin sa tiya karin niya kinan kaya kana na sirek sana na sirek kari mina nang panatin dua bui mina mewa o iyo are na makagron sa tiya karin niya kita na may tari yung honorable senior raya sa tiya wala pati speaker karin niya tinga po ngayon ay kurin tabi ka Austra kaya ka ngai takan no kona te minita ka rin yak indem MCA ni ko ngo te Maneaba yo pa yei ya po ka to roi no ko ya councilor akia te meto nagi kona ni kaputa ya landing craft mungkin pufran pun tepa erap Koraba sati anak kaya kagam sisiraki ron de minita bukin tabota kin makuri bukin kati na pera tau tiya kay nanwa Honorable Harry Tekais. Di minita. Raba speaker ai tau ri de sate na sirak ayo kek speaker raba de sate yari na sirak ai kurei ni kaunga papunia ya na poka de tau te kana ko ya councilor ake ya asma koro de taki me putar tari Koraba di minita. Man bukan nam siya sa tiya ko rin wala pati speaker enang ina pati minita itaw pa kanga ko pure yaron dagin to paname kanga iya kinangin nota rai pati ayo kanga sa mo na punsito po kana ko ya asma ko lagi asana kanga pa no sila ki punsi kindness rai na punte kanga ya pusin te councilor nga yari katumay are ya kari kia terita kia temaru ama tenan das makoroki naron na to ngai rai terita dia ni pikasi ki mereka bubusi wapor are punya yara bubusi ko are ya gitu kinta ta bikin tai kana kore kain dalon te tension ki are te kanga tera te four stroke are ito na na mi na te two stroke me ya bubusi te ne tera no ite bo ka kanga katiri ai kai ai yo era Koraba sati minita. Raba andaron na ri takapara eveni metawa andaron na bai puri kawa te yei tamani ari pon mere te kanga te grants ari skana ko mente mai rora mente the ministry e kana ko ki na ko ya ga kanga te support grants na ko ya council yen kan mente mai sane span top tari e kat bena ko ki tamai se awatanga tene po wo bima to wana men sipana pa nen ko te mani ane na po karon kanga to meya me ayas makurun bugin pon te aya me pon te pa ayara kanga ante te po to wana kanga sta pa e konan kanin bo to ka harun te ta mani nakin pante te landing craft bugin mamanangan ay bugin to me kanga te te po na kon nami asma ko ane ko kumane be ya ne bikas ay bugin kan nam rong te are to wana te sedi
ya sang kan pun berang pun te tame yo pun te taring akin dari mayroon te IDO men te tayo erang ka kuray ke asa te makuri ang kan ya san kawara kaya kinaba te kanga te be pa yon ay mga pun taring akin ang kan kana ang ko kana tayo ke mantain de ke marin nam kari kira kayo te sate ang kan ya ipopo kinaba men naroon na rito akin na pun si tamo yung ko ari tawira kaya nang kangaron dikin kanga te supply ka ya na konan provide te ma tera kanga te costing yon te four stroke ya ay te tayo ya akita kanga pa eri kilo ya krap Kurapat minute kauan bukan ng sila sa tiya kornet. Berapa di speaker? Yapon daw na benalo na nora pananti military. Ako sekarang para panakon narete po karete support front dari ako tapon tanga. Ale kana bunda kana ko nora apa pakin tiraro are mai. Mente panakon narepika sa pun tiraro ay kapanya tuwa na tapon disrong. Nako noki ako pun naray na bangan ba ako tanga. Tapon si daw Noi daw pun ngabusin pa yari ya benar lagi. Meron ni pan yang ayah yani kahapon kain na tadi kanta ni ngerti, ane te moto ting senior ngati te four stroke. Yari pa sa ukure na benong panante minit as kung nga pa tirang kaya no pa yawa ko ande kan no taw ako na po kaya kan sila ero. Kuraba sati. Minute. era pari te sate bukan na sila kaya ko pa naman kay ko kay raw ko pun daw kita kapara-para ay tako ba takapara-para na ilian na kita makuri era pa ba are pa sa katayan yakinan das sa mga nora mga tayo mga puti kita tayo mga review but may sila ipunta wayo bugin am makuro ilang ka ko ya papa kem amda apam te sate ya are para sa kain mga pun mga nora yo na kon tayo apong kay mara ke ara pa kita Kuraba de minute. Yairi ki po ake era unon de sadia karinek angkan islang nakon nara ara sira karimina nambara ruop na tawon ayora na ina te paka kiron de sadia karinek te na mai tarona patina yeta ayan ro to ngene peya proyekta kokwa te sade Kurang pati orang pun speaker kau ni kau tahu kalau iman ni ino kau nak isirakan atau kalau kau kali kai iman tu kau nak isirakan yo ini kita kita mana tu mana ni kangai itu kita kangai yo yang buat ko ikan apa ya sen tekin ya sen kita bukai atau kalau kita tapi kaya isirakan yo ayat yang apa naun kai tahu kan kalau perlu nak nanti presiden siapa ni ay bukin na kaya san to kang kay ya san kaya ka gina penalty o sira kayo ya busiti taw na kinatayo Berapa sedi ko taon ay ko taon ay berapa ya taon na kiti sira kingkan niya may raw di sedi ya karinya kinaron di kaya kanem koron di to tabi sanong kanin ko narimina Riminang kan ni punti sila kaya na nampan natin ni puwi matuwa na mayor na tepa kagiron de sati teman na karinya kamen tepa ko na Christmas kanton ay honorable tiripa tapi de sati Kurara pati ti speaker ang kay nang sabay mga tira kinon tinga po ngayon ay pun data ni pa na ni kami na ko yung nakain ng tayo buron na ko yung rangay na kistima tuwan ng nakitimew o tiki kiwas na ko rois pangaray buki yakain kiribas panaya kain Christmas ya mo ang timanguri o kam na ben ni mewri speaker ay kukurein tapi kau sisira kaya nampa na tinipi mati wana yon tiyo tapi ay pun na ukay si wana pen sisirak o ka pen sisirak yan tituan cases akangay tayakan Nabusiya te military tabi na iyo. Paya ko na ni Karoy pikan o taura. Ibukin kaidan kawaiya po sinakawa. O peoya tourist. O tabi warik. Hindi nak o no sinak. Hindi rawari merinan ronton.
Ati as makoro te Cook Island i Christmas dik. Ni boka te kanganga tain te bonorawa te bong. Kuraba te sati nakakakiam am sira ki ron de minita ibukin te bota kin makuri ibukin rongrong itamen mamana the Honorable Alexander Tep. 2 minutes. Kuraba te sabai ayo kaya kan sirek sadia kan nyeke mai Christmas. Ikuring te akin pa yai ana karikira ke au bota kin makuri awakin da meterapata at the Pacific community ke the SPC yon karikian o katian bikan ai kai me taurai intena wondoro ari meren ronjun o te smakor aku kalen bikan dai kai yasan kai ndok rapata yon taro o ye jakan teni apa enakona ndok yon Christmas ina teri ga po sepai Kuraba te minita mon bukan nam sirek te sadia kornek. Mon dirara ba te minita kadinek singkure nong pangaya punya te karikira ke yo arik kaya pun dokorapatan paya kan ni tarawai kai ako wata inon jiri di kana ro ko aro ko yon Christmas tan si bubusi te minita paya te kai bugay nanon di temp ade naman ang ako wa paya beto ana sin bugin nang anak jiri ko na daya katukay na ba pain Christmas po ang wa ko andok o ang ano ben wa ko ni karaoke nanon jiri di kana ro ko tayok. Destati kuraba te sati dia kam tahu am Mike. Ay te minita. Kuraba te speaker era bukan sirek sabai te nongkrong ari te yai kayu kay katoro sabai ton banan man te tung diri kay sabai ko kan sabai ayo te sa tita ni tan kayu te trabalhar ngai emanin na ayo sabai ako te yang kanaro na pa na wermen noko aron ana mane trabalhar sabai sinakonon ani kiya kinamente sa tora puta kini makulun cara pa na ako na bento ko ayo ya kain aron orin sa dia barang kain no kayo sabai na ani ron sabai ye pun ye the project day pun ye manin ay kan dari ada pun tapi na pa na karo ko Christmas na siya ani eta bendita kite au puta kini makulun batira patayo yon katayen te kakapten yakin roy te semangan hari na manin na karo ko Christmas makana ye itu ni sabai erang taurai puta kini makulun lah niki peran sabai Kuraba te minita kauan bukan nam sirek te sadia kornek. Rara bari ki kan te sirak apun te bukan te sirak ayo te sebebay tera nabubusiya te minita patirang kana ya kuna na pen kapapak katiya ni pikan metauraya na kontenan na sima koro aginanuan te tenam dikin ako Paris o Poland mereka nga pun kawai tenan tuaris ni wotak kay siya ngoy pa na pun wotak kinake apen dia pa Christmas pati ben kapoto ke abay tenan tourist pun te bubusi nga na ako na pen extend ake taura mepikan na kon asima koro kay inanwa motupuan motutap Paris o Poland korap Kuraba te sati na nabangan te minita mari ayo epiri sila nukun nam dari am sisira ke ukan taring ata ane tauro ay minita na an minita pa no dari na kaya banangan ko minita Kuraba te speaker era bukan sirek sabai ako ari ko sa idora me te klinik sa sabai kay puske yon te abangan te kasi te sa kan yake me ara pun tapira ay kay sabai me sa karawan mga idora me te tariran te klinik guys na yon te takarira ke emari ke sa pare menak rom te sa di ba as no te ka sa pare apun punta pera tira karawakin kana karawan pemanangan diranda sa pare no narana sa pare kuraba te minita kaminan bukan nam sirek sa dia kornek ay buwan na kaya bukan te sila kiti sa bari karabari kiti te minita kadinek banga yon kaway na bayi kayo ay nang bunwakin na kapun nung kain Christmas to ino non jiri di kaya narok
manang imo nan norita ura ay karu berupen apikan abun na rabu busina ko yan ang bakain Christmas bang nati pa iga yan akin mga nakonuri patukin na ng kadiet awan mga uruyerap. Berapa tadi? Yai kaya kanan di room di minita. Ya pun kok kan sang no na rimina. Ana sara kan ya pu mau ya nora te sati ndi ngapo ngayo ya meru. Yang anu ko te sati te mana akademiak me makin honorable pinto kasa. Nampan nam sira ka dia pu mau. Sati Korba honorable speaker ya ko era pa sa mga wati nga ngayo ay tok ba kaw sa mga kamaurira no ante nga ngayo numo na ko ay ya ron ira mero sa ti yar timinita kay na pa wa magin ka pa ayo kan ka meo de na ko speaker ma kain am tay por bristins ma ta ko minita ti tan ta kay tara tante o tan oray no ante nga ngayo kan pa rin meo kangen kan na usisira kiri nampan api mewo esway man na sinako min na nakakait auto kayo ibugin ka po na kuwakin anawani kibe at detached ikan sisira kin ite militar te pena paya pa kaya hangkay tsaka kayo kurapa honorable speak kurapa sati an kagam sira kayo ron de minita ibugin te bota kin makuri ibugin rongrong itu men mamana ay honorable Alexander tiap te minita. Koraba speaker, yo kaya kan na selection dia kan may makin. Ugureng dia kinda pa, kiri selection kiri AKL ata bena bangkai an katau puponga magurian kapuno kon te state 100. Narun teina angkai. Magurian yo kaini sema kitani ye jonar ibugin kosna kon tuani ki ben teina o ruruna angkai. Ngai sema tudaronga ayo makuri aika asan karawagi ikeyeu pun asan karawai ikeyeu pun kaisa kasakin tamakuri nungkoge yon tin awaran tuan kita ayo karawan takatau po yon tuan kita deina awaruna engkai awai pun kakayan kampana ake anayai nanuyan kapo hingga kiye kampana aika ako senarian kan kapua tuan kita ayo AKL tapi kai makuria katebena kon takampana ari takapenian tamaro anak tau bu awaran tanah popai tepai ya kawagi iron AKL pun karikian roy takapenian tamaro jero popai payang anak imangogi takang ari rekyang ko yon kapuna kon nangani kibe etakasa ari sukun karkuang kai. Nida kina ay kai o puta kina makuri ite meto antara titrayo. Pa ina nakuroy o an kasak ito bubay dito yaw ako. Cross bay. Kurapa te minita mon bokat ng select sa tiya kornek may makin honorable pinto kasa. Kurapa te honorable speaker yo ko kai tawana pati te minita kornek inarundana nakaya ko katapanin ng Android tera rongongon ti katauroy kita ti perong ay pukintuan kita ayo ti honorable speaker hari yay na pa tawara ka kay wari ti honorable speaker sirita ki matuwari AI kan ako apo ka ng sila kasi ko ti sati kangayo ibukin dari partuan kita ayo karogin tangaru borbo pimeaw okay ay katiyan kakaya rongono tapay kaya kang sinorian kay pare ti tuan ki bayo kang yan service po ke ay ko kunan bus o to ana certificate of rari within is nabe ay ko kunan ke ari non nante yo kay kang sinorian kay ba to inang punake ana value kabarawal di sati kano kam sirak ya busiko korba o puspik ti sirak kan na konti ti minta akadinek Kano pun Quran ka buwan ako kung mani ka tayo naroon na ang kayo at ang kay ke nang pun nagya anak ka buwa korapati or pospi korapa sati ti minita
Tete seit ye ka asan ko interest sa dai. Ang ay scenario nang takataw po kasi yes katina o ka sa dai. Ye karketi yai pun karketi nani sinya ke pun ngai ka atra arun to ani bai sa dai ai ka pun nori asan ko wa kampan nori to ani bai. Ai ka interested nanai. Ye ye ni mga sungan interest sa dai. Ayari itok ba ayo gakan sinek ye kampan ai ka atau orang non yang value terkasa ada yang main aja ya pun dia buat yang or that's it yang value ay kan setelah ya roy pas nagi repeat the same thing ada yang nak terkasa sudah Ay, koraba minute kawan bukan nam setiap ornek korban puspika Kangaya kikan kumya te kasa te sabay pare se ka usi sire kayo bukin te kasa ke ayar pun nakia ay manabi na be non te yo ke ayar na busi te minita ka dina pare ayo te yang kai ke asnagi yo kira te yan ke ta ba ya ka kai pa ta ba ya ri kinon te yo sabay ayar na busi te minita ke pare ngai na pas ka kaya na para ada go ya to am baya sa kana uwa ako man kan ne ako mit kaya to ka nga si interested ke si hanero ay di sila parang ana ako mit erang kabuok makana aga pa si interested kito ka nga si yay nanu yan taraya anya kan yak isway di kabuon korabate jabiti speak koraba sete te meta koraba sa dai ye kunan ka jate gau pa sa kay sa dai dari isi ka ko pa san ko ba interested Oi kakini enakian value dira te shit isi ko wa at kaso anak kaino na kaino dan ngayan parian to boya menay mau apun sinisinet sa dali te kayo kita sinan na ngayon na korik to wa jo ay ka na ga te shit aro na zai iyan value te kasa agya onak mirak dan ngayan pan te kanami Aya te minita de komponuring ada rari te sirak ponsi te sirak ke sakit te mangata te kaunte ka ke ta terage ponsi te sirak ya na usin kamina ba am kaya kana da pon te sirak narona yang anda rari yang anda namoro ya mi mane pen mangata payo te sate ya warina ke kapenan bukan na sirak korba ano pos bigay lang kahit ako kaya ko kokan ko terari ang hari sebelum meroro yo terari te asid ntai yo ke ako ika para pun ako dimita kanaron patoy yei terari rota kina kita ka ngato yei undane non te yo merben na ke payu ana mane te boto nam te sebay ke o yei te bera para ngai tanti sinar wa min be ka asan dik sebay ya ndapan ka para pun ako te taru mai tater ntai yo kok anak am sirak kok am sirak kan ya kan ayo sirak ke pare ya men te yante tiringa tari ke ranga ya pondok ngasa kina no ba kalau kena kita itu an pa yo mari ameli non te open area area ro ye te tari metera ke angan pun tirik anga parang pun ka pon ko ba describe tawan ni aus sirakan yang ay pun kawan itu mirip apa ay pun describe korp korapa sate te minita koros bari karang tiya kan te way tiya ginari waret ngapun ari ti nakarang tiya kan ngoi teruwe kan te tirai sa dai wari teruwe mo kinai sa dai wari kumu te tiya sa dai second no ade wa iswedi what is describe you sa dai parte de sima puri yang kai sa dai ayes na busigo kasuko ira patapera karo kon na rong te yai ro kai no kawo ye nang ngong panan te yai kai ante te yai nan ta jo na dan panda pun jakan lawan ke ngal te boy te yai ko ti pen jo na ko ya ro kai no ira kai le eri me tau min kai ka sen karo ko ante boy ye sa kai ye te ma kuri ante te sa kai sen karo awas ka ante ngai yesen ka ni pa na ko ni besi te boy karo sa kai tata ngai meta kasa
everyone's way. Everyone yang. That I want the trash. Awan yang kan kita kiri bas. Ai korapa de mire do ba ya mata ta kaya ka korapa sana ko ngani no na remina ada pun pen ya kanuan na yo sana kon te sira kan mina na nampara na me meruwa awa yo ari na ina mo ka kiron te sate te men karine ka me taro tine nano adi on ko te poe wai te sate Raba survived ay mona ngangai ba atuara mo mina tarawati nainan amina tisati atete naratangira te atua maka nanainga tarawati nainan te pantopa dei tag mau ko nauri ayaru dia na konte prestance akadinek na konte ka women prestance na kuya minita ni kapani na kuya tanti ni kapani ayo ka ke na ko misa baile ako din yak ana kuya am officials ayo mga tandika din na kuya tan nungra ayo ka nga isa baile pa may kabinano kam na pani ni mauri sa baile ayo sila tira anak ini baca tahu teka ibu kin si pantai yang iposin nakawa ibu kia kain napera tarawati na inanu tepanto kuraba sa baca kuraba te sati ako kami te amdaw te ako te sati nakakaking kanyam sira kayo irong temine te bukin te bota kin makuri bukin tiakawa ako pa inaramero the honorable Martake siwo teminita Honorable honorable speaker sa ledaron de balani ka mauri mero sa tia kalnik ano ko imti honorable speaker ngayon ka pa ni sa pin may Maneaba ta man de bongayo ta sa leisilan ka pa asna pa ni mero oyo wana kaya ti tau ta kana kona na kaya ti sa select sa tia kalnik Ugurin ko ang sa tia ni may taraw ti ni non tapan to pa yan na kaini pa ti tau ta ka ibugin ti sa pa ibugin po sa insin yan mo ko wo mo kurian kanigiri kayo esugo no kon na prepare the council MTUC tanti di tagi maya both knowledge koraba honorable speaker koraba teminita mon bokan nam sak sa dia kornek kuraba sa baca ari pun tarawati panto pa apun ekai dara unanona ya ki konan nang ini kibeuri pun situ wana kai bukan na usira kisabai phase 2 makuruwa ya konante yo ka timeta nanu angari kitarawati nei nan to ni kare kare kisipan te busian sabai kurap teminita Era pati bukan selagi bukan selagi kain itu kena kon karakali kisipan TUC ko ate honorable speaker ayo ka pun tekangan pa skas po ma tawat busin me peso are e bona ko silan de community yon ti peso ma TUC ang laro na basta nang ka tuay angina community say kayo nang botan ko tamay sa tamay no tamay sinuman ako de makura ayo honorable speaker ka panik tamay sa kan awti milyon Christmas park in the old Mokor. Skatin target ini, Saki target ini, dan Mokor Masakin, what I can the Mokor to one of the one, you are missing an award. You are by only book. The country, Yan Tarigay, horrible speaker. City book, no to Mokor Kiaro, Yakonani book. Pound Mawaki, Nibo book in Oye, the Mokoro community no ma.
grup no ko yon te moro do ito an ido re te kanga ko ti honorable speaker na no pa sinang ka te na inga to ai pe ka pene community sa ke kaina no ayu me to pa te ka pene te maro as ka dara te io honorable speaker a sa ka to te moro me spana ali bobo to yon mai sin na no na kauta au kanta ni ka pene bobo ke mo ande te honorable speaker Korapa teminita kauan bukan nam sirak ang ay pandaw na ron sa tiya kariniak ang kanya sa nakon rimina ada sirak ada nampan na nila pagin nauwa yon to te pepa yo ay na te pakay ron sa tiya kariniak temen na mayroon nos ay honorable Jeremia tapay te sa te Sabaire korapa o iyo te o sirak Windows nakasi askana ko ara rong na kondo kera ibugin nga ngabuka akabuka na ko saben penak yusion to whatever katien te ruben ibugin in hianon te rabunar ibugin kamusra kia talmos de bugin matang neron na tangita ki ande tua amota sabna kiota ibugin te tera ayak ibugin te ayak girin to kera kan sirak Abintera, agi kainak, ibugin ng raya, kain kiribas. Kerabat sate, enakake am sila kayo, iron te minute ibugin te bota kini makul, ibugin rongo itumen amamana nga, ay honorable Alexander Tiapo. Te minute. Kerabat speaker, ayo kaya kan seleksi dia kan yang menanus. Yan noran yaina ngai sima swan de makuri o ngai sima nabe ma ana kai ni ba de BBA ai ko ngo ki de BBA ba yaki katukagi to wagira terong amane yaki de siragi ayo pukina ba to wana terong are yakar ko ki irong to wagira e pukina te tau te yon lagi nakon anakos na nakakaya tuwa kila yan katatianan damakurin karikirong aku niya pa yan anaswan gases teman teman Maungatabu asa kita ben tahu tiaka peperongan tayen kos pa ayo pun taben to committee the business committee enanga buka irong tuwa kila kanakon terong aku na terapota asa kita bena peperongan kanwan ngakin to bowi ndamane pe yang ngatap raw kin ter pa o intapen de BBA pon chokongoran rongorongo ai ka parents anagi ko ge te tabirara ta kaunta o te kilo tabira nara pon terei ako gurian to pon namat korap sabar Korapa minita man bukan nam sirak setia koriniak Surveyor, Sinang totally agree 100%, 200% surveyed. But the BBA, 1896, I didn't follow. And they're neutral, impartial, accurate, or that. Surveyed, Ganeta over, yes, and complete an investigation. You want to be there. Is it taking that one to proceed was beginning dominated by the support of government? But one I ignore. Don't reply you. Dia kanawan nam sirak di sate dia. Bugintera, I get to reference the answer. Ngeka to get out the you. Ngia podoma mataina. Pa in discussed by you. Berapa di sate? Aku sering mic dia. Teminita. Sabai. Te vaya una que se ti, ana kos, ana nang ponu. Ari, ako kagin to ta pepa, no pui nox. Ene ro to ta pepa sabai. Ye te pira ye te yandan, kan mo to mane ko ta we ye yor darong anan to rules of procedure sabai. To ana kos. Me ye te jau sin ngota. Atek na de swa.
Anak ko sa diay. Uwari ay kanari no koy main. Ay kakina ba no? Tirang kan ni e katiya swangina. Pasya skang ba ka to kana kos. Ngayar tu e po te. Aket ka nga ba sa te. Yin naruru kana sin kan ay ba kana strategize the way kana ka amin ba kana kami ko sa kawari ka yin naruru. Dayan pirang ni mai. Nei ano okay sa dai. Yaki ikairua ay ta nga ba. Pa punto kan to ta pema. O yei uwa yei ko sa kana mai na ay akin na no. O sa kinari ka nga ba inang no kana iminari kay nag Deus ay to kinat. Pa imi tao to ta pema to bonga sa dai. Kalau pada minit, kawan bukan nam sila kisah dia kornek. Survive. Ya pina ko na usirak. Usirak. Okay. The reply. Aki attacken at the Altera. Ik had ook een Deus. Een keer wat een en debated. I had to get it. Aki and now reply you survive. Bugin tera. It's selective. Higher response. Oh, I can alright that be survive. The minute. Kemudian am tahu rati hakat di sati. Am mic di sati. Dan nak orang kami tante, nyabu sing kami kan. Karena kami sendiri kami masih dengan ada mic. Kita yang mana ya birma kami, nyabu sing kami. The minute. De sedai ek selective rakyat sedai. Sebelum kita karoy, pabukin terasa kan aku anak orang ngarin tu kira. Pari bukin aja rapat sakit hati na. Sakit hati tahu dia kayu, kanuan jauh senti ayu. Oh anak kanuan senti, sakit apa hati? Hari nanti dia kayak, polisi tapi anak kanuan tahu dia kasih nak. Oh anu bukin. Peres nak tu kau buku aku bukin tahu dia apa? Kang apa kan tu kan amgos. Asal kita tahu dia katukan tepat yang tu tapi bagaimana sebab? Ane akan kataria. Irang mori itu kan, irang clear. Betul aku kalau yang usia aku yang sebab. Ay kataria. Kanuan tu tapi apa? Ia kita kangai apa? Angku hari ini mereka dengan kos, ayah berangnya jauh. Ia. Wari kita kos. Anak kos itu betul miang. Wari kita ikai mana kos. Pak, ini tu tapi apa sebab? Osek dari yang meroknya kos, oh ya, ayah kata kami dapat jauh. Singkana ye itu ayah kata ni apa? Anak mau berubah apa? Anak kangaroy apa? Tata kangaroy benakai. Yang tu kan terjadi yo ah. Dah kan anak kata ni. Tapi pun boleh tu, yang tu rusak prosedur sedai. Ini masalah jauh. Berapa di minit? Kemudian bukan nam sila kisah dia kornek. Survive. Yang tidak survive. Dia agak. Pada abun katayan bina ko mento ko si survive. Yari na survive. Na ayo silak. Bata ko te. Te pipi de minita. Ba ari karoya. In accordance with the ethics of journalism. Ni? The issue is survive. The Constitution breach, terjadi. Bukan tera. Aki seek the explanation di medio yang nak ada di apa? Oh, aku dikatakan, katakan ya kayak yon apa orang jabat. Ani kan mau never fix the journalism survive. Second, aku dikatakan kira survive. Aku nak katakan survive. Oh, you don't. Okay, I the censorship survive. Dia kau kan aku amsrek seti, dapat ema datang kau bawa amsrek dia. Amsrek survive. Wait, bukan tera aki Korea. Our seek I explanation to what I concern, but the statement are survive and in line with the ethics survive. Ya kita ni orang survive. Pada kadite yang ethics. Kau mga bila ko man ya apa nam sila kisah ayah ko dapat 10 minit. Survive. Iqra wa tabin do kira. He approached an office of persons. Yay, you tahu anak kaya kan office of persons. Ada kan kaya kayu pada sang tabin. Pada tabin tahu sendiri.
kanwan te to another level te usinti e khoro de bene do grasa dai o ani minda nakakai ani ka to kai kan o sa kasulo no ba e kai dua am buku e ko ngar tau tek ek de toy ona ko no New Zealand yo Australia angam di stari kai kan ko nam kan ko man de takana ko bana ada bai to botan dame da yei te sua e ma ko ngai o wa kia to ko kana ko ara wa tam no ko kana ko to ko nam no ko kan to de bi yei yo ani kai poko bina tau teka te po yesa kata pian ai pun to kam gos yo to ta tema na ini inano nam po no wa am gos asi wa ko si kamero kinak enang kan ana no am gos anam po no pa inda to ta tema pare ka kinam dai ko na kakai roi ngana ko na kaya ayan ikakai roi ano ang ra kai bes okay kai ya sa kai era Kurapa minute. Acha ya pensar ra menan sing mano nganya ko na resira karimina. Ngoyor na nte paka kironde sati ya karine kitemen na mai tabaran. Honorable Costa ke kokoria. Te sati. Kurapa Honorable Speaker. Spomon na utay teten tinga pong ngay ayo mo na ti takamauri na ko yung speaker ko rinyak makain na mo office para presidency ka rinyak ta women kain ti cabinet sa ti takaitar ti tiritan takaitar ti tante ni kapen ay pun ngay rai kain kapen tirita yung meraw sa ti teman ya ka rinyak o sa risire makain na para tapuaran nang nanti mewa ti maru sa penin mewa Yo kurang tapi ka aus kanam pana onu pima tenua joan to tapi pe ka ngai takan ikan pusia ti minita kariniak ada tapena patera roy yana be pairi te tau teka ipukin dana paini karo kawa yo makro ta paran naron telauta te tractor te truck awan compactor akasan karike te tau teka mas kun ponga ta yon Christmas an ka ponga naki ta karo kawa ikake korapa honorable speaker Kurapa sadi an kaya kem sila kayo ironde de minute bukin te bota kin makuri bukin te tianon raina kali kala ken te tramenu honorable mi kariti temeri te minute ko ta terka ko ta o me werigi honorable speaker te meron te nga ponga yo ta kan me pong ayo ka kan ana stek te men te seti meta buer te speaker erine papaire ibukin bain karo kawai agisipon tionon dai na merawak amena pairian te akaya kamakuraya makatimya to agin doiria iron the Ministry of Land and Phoenix Island Development ni mangana at the civil engineering division or the AV machineries ke the mechanical division quite speaker bukan nam sila kita mandai te sede orne Masindapa Honorable Speaker. Kanokari ito utana pa na si kaulingat ito utana ito tawte kayan tongrungan pain makuriyay kay. Ito pi mewawa ni mes wanga wa pi mewawa yay yan nakatukato katimisi yan katukay pukin pain makuriyay kay. Na pain makuriyay kay yapon katawa ki pukin apa makuro ake amaniyakin na nakatukato kayo. Inanon na perme ara bubusi narasiragi pukin narakarokaway awara Pubusin na konti tau teka. Ay pun katirian na pati tra teminitari tapena. Pa yay na pa yung karakaway yaw makuro. Ari na po yung suko irong takam sila. Kanga yay ito po kang kanyan ra no tayo ang titirayo. Yari kinayo speaker. Yari kirita kiyo map makuro tapewa. Hawasan ro kaya pa yung makuriro ya po yung suko irong takam sila. Aw operated na pero yayatan makuri. Ano na akay dikirikin timisya ye patasi dikirikin aron tira. Te katima to akia ikan busia te minita karinek pa antai roya na pain makuri ai kai te arab makur ke ana pai tera te lain Phoenix pandaron motor apa nai kai ayo ana
ana pa intangira te tau te aka ipukin takara kawai rap makuro di kengai rap makuro kia kiro ko takara kawai narata ya busia te menita ana kamea tata wana ka para yo anti terayo ko basin dapat on speak Korapa ti sati siringa mic the minute Kwa tata reki, honorable speaker. E bubuka rayang, e bubuka otau, me oten tiseti te mene meta buar. Pani mokure kai e pepari te cabinet ye. Akana semua nata mondo kono na kairu ana pa mondo rongan man export mondo rong. Mamon parongan pani mokure kai magi community angkon te mise honorable speaker. Awa te sit. Ai kana kariga ki bukin te korakawa i bukin kirbes. Awa te sit. Tenu ane suku ibu gini gini bes, menu ku mea nga meyak, doon ibu gini daron menu, awat isit. Haro ko mo apa ina ikan swagi ikan, ayi ikan amang ko misin ikan apupura. Maina non taina, ay mga bita kita nolo bayang unia ki panang katuak, kaunsiran painu makuri. Napunsa kira yan ni mon yang wana roy. Painu makuri ika, ay kay sipan jonon menu pasina korokaway, posi misin ikan ibu gini tabueran tiraina. Christmas. Orang yang ajar ni kalau dia, pagi anu puisi tak kaum sila pukon apa ipai, puisi kan puisi tak kaum sila pukon apa ipai ni pekai. Payu pun na cisin te cabinet. Ena fayu na na cisin ye te cabinet. Ye, ayar ke aro kai sunia kinna, uniak. Pangi yang mga buri aron te inte sipa panen sipa ke makuro, ayah uniak ingai. Uniak panen ke sipami. Payong ni ke sipami awak kondo kongkai. Asikosi, ayang untuk mau painu makure gamais, ibu kita anu menu Christmas ta weran na terai. Pangkai jadi supari amang uniak, ayang ang katua kaya makuro, ge, akan ang katua kaya makuro kiri dan doko sipamkan. Kota ring airong, ani yon tuota. Ayar kali nang bubusi barang doko ningai, apun te kausan terai. Angkan nani kau ane pasipam. Ay kano koi kai, pain karo kawai. Bayan tu uniak kaya uniakin apa? Ake spami inarona ayunia ki ojisno komente cabinet awar ki spami na uinte kanta ni ngaroi energi span pan karo ko ki pasina posi ara pai yang ane epotain te karo ko ita bueren tiraina apen no misin nei kai es e ki una sakawaim na sibuwa ke sibuwa disragita disragita o te tamtra ake te pena sai ke erien sibosi pan ka pena kai ai na sakawaim ke am ke kana mototana speak ay yokoro to nangi pan bebari te cabinet ko ki bebari te seti korap te minute kau bukan nam sa seti yokorni korapa honorable speaker tai tapun te kai ruai ireki pun men kana kon na rong tira te tau te ka ngai ya kariket yakin raunan ru ya kai nara pamakur paren rong na kana kuak ai kai anak lupain na pumakur narun yang kaya karaoke na kon apa ay kaya dari kira asan ro ko ayapai apun tau te kaya itira ta kamsra apun na operate ayo tan makur te driver te mechanic yer ka nganya si serari stangir ro ni kay sakiana pa ana utan na no arapotan nawet me skarpa te minita na kikiyak ipukira ngai ra kain tonon menu apun si karikian ro pa antai ro ya na pai abukin terang kaya ko Christmas ayar kaya ay ko karpo kinara pa makur kaya pa makur yon Christmas akan endo ko spy kangani bukan disirak sinabusia temilitan titirayo kaya yo otara pun notara pun nai kai arapain makur ngai ra kain ta puera no tirai na aya sukun kam makurak yon Christmas pasin dapat honor post speak korapa sati te ya mic korap te minute ngaro te ri no seti agarnya kata menroro paling makure kan di mana yan na terua tirinix asirian ka makuri nori doiria an kata ni ye aro preti manya sirkon karo kawai ita buera na tiraina kana ko puntara aro yorun tin pai agi akan to kan pegan ne dia mondo kan ko ta buera me popon na kita kata umane na ko ye paseka mi pai agi akan to kan isong iban na ka ba kan to kan ye gimana pe ya para pegan ne pai ta karo kawai kana ko noro na baron tirire Aka mananga ke operate me Christmas tingi pemen karote training aki am operate aki pe me ta buera na ko Christmas on me karote training
pasi ka manangagi kay na winsinia na komei atinimen patakan taninga kamna selamangana ya mi gorak na ko kirismas inde irenia an ti operate an ro itinde democracy matiruno ari ang kwa mi pai sikon nan tongo ba mi pai ma pai tono ni meru ngabeni bugin ton tangaro kawai ai kara uta kai ampai han ko punur arun nampai tagausira epon erinanon temsia na kan de pore poi ai kan yagi sagiro ko ye panyo pon tapin temsia na ko ya kausira ngi pon na ki amru ko sibugin nampai papon da yo te mo sisi na simon ko ro yango ai ko gyo ke mente tie marna ko re mai mai sinakare ki bain makuri ai awu te sit na ibugina iko ko meru na ko pari mga unia kingai panang katuaki ayani angana ki muai kan ye anggi i렇게 tom chibam mesak ampai roy payu ne ken na payangon de kiti asna bubugin niyokin paye ni pai pai ngai da tinwan nata ibugin karawon ko ira tinwan ben na makor abugin na betara roina pasina konan nori bege bana man na songo tara inga ye tara ruwa yo tara kana mangai bande ya panya ka kamenan na man to botan namata angay songo yongay ankar ko kan bubu singi ta kausira satangira ngai rangan ni siparai kan nero ko sibam yo kono nora pakan che kita ka kono mereka patin sini ngai amanga ana yambai kan kono nora pakan payo kono di puna ko win te sura kita ni nabuta tetan ki kona bayna sitang de be yesen tauroi gai go ga wana yana makana kono ngaputa me todo ayar sika maguri Christmas nori ya buaka kaya on service ni asina nori ka pakaya na puno na roi pa ni maguri ibuin dono no meno o te cabinet esen mo siya pa mina ya na ana tararu atirinix ang ta mero pe kai ana ti man ka rawan ka wen tirai na tabueran o kirisi masina nun tita ya man makana ko puntang ramba ya oi song ka yenga ya tanaki ye karina mo tangan ye ibubusi ta council tabueran ana pa ni maguri kana si woi ka ye ay na mga pundikan to kana ben nyaron te katauman na pe ina ko agin te agin pain ka pene kai amina yana na taru atirinix yana na be pare te cabinet ya ki bora ni yongon mengi te sati ya korne korap speak korap de minsa kabenan bukan nam sagi sati ya korne kumasin dapat honorable speak naron narite kinnan no ko won siraka tapon takai ruamen na rungurungo te tau te akari kana koina dinaron anak kaya kan te ausinte narabusi dinaron na nakatanuatan no koya kain kilipas kaya ko paye kay paning spaki no koya kain na makor kanga akira rungurungo na ay situanga ki pa sinairare sina request na konte the line and Phoenix kana ro pa sa tagria ay da kam sira pa nang ndi ki para harapai mera ba kaya te akin na timiri tandaron ayo to sinang kroy naron ayo meri akya ayo ay te akin na kintera temuantain kamar para kroy na koira arun kawain ya sina mangarikin pai yan kausira ikan kira na ikan tonon kilipas apun penen nang anak ayo pai ikan yaris tangira na puroy na koira na pangaira kain tera tonon dain tapon kapanen bukan te siraki te honorable speaker punta kay taw na konti minute erapan na kakamakuri pukira asa sakarawan nanon nari ang pas na mga kurta ibubusi na kontera talanan face basta bubusi patirang kaya ayo na kokroy ngayon tion ray na kanaro na payay pas pay na koya kain na makor para pari ki honorable speaker era pari ki teminite akari nek na kaya dayuta sinapanen tikra era korapa sati teminite korapa speaker na kaya tadi kan orang kunagi bubusi na konteri nix pasangay na otani ba ni mogre kay ngkai ani otana ki bai buki ya council ni kabane ngato aki na ko karina mbi ko sina konte mise kana tangi ta council ana pa ni mogre bangka ya ni akato aki o ki asipa ke ki to sirawo papun sa kan ta kan tani o pa na kato aki kabane kan kiribes punna ni ro yo inte kan tani nga pari ro kon sita mai se wari rek pai bunyan te bon damni si yawo ati sit irin mata ta iron man may bugin ang kaya mga te bai ta kan pai ayan mga pita gitu yang ayan yang anak yang mongkan kan hagi perin to kan kiri basing kapan ente mon sipan ayan ya ugin kai arian ang katuak council mau request na konte misi na konte tau e bure na bang kare ke bure mente no mente tau tek ya ki bure tiro no mente tau tek
Mete piri mo na irong pa e fine iron the cabinet. E fine iron the cabinet. Akana ko kita tani ana fine the cabinet ya pun ayo em makuri aroi. Ya kamen kariyo ay songo ayo mandana te honorable speaker minute and miss. Agora bibo na eu what is it. Nari har kongai tita yangai. Airo ori kitu an kapen pain gidi bes pai anotana kisi eu what is it. Aye tuan yesipon jono remain ko tuan. Ane mina yan nantaru atirinix you begin karawan ka wekan. Asna binte. Kano ko pun am kausira. Aya ape nuro ki pa yari otani to burrongo. Enga ka kaoki. Me kibure. Kano ko am request na konti mise. Bueno tanampai. Asa ka puna. Pandi na monta nuro kana pai. Onte yanaki. Ako nora na bangkanya. Ante iri ka tararu ano pai te tautia. Na yomo posi te pan karo ko. Punto pan karo ko yari yante supare awati sit. Anak kita tadi kamu dong, tapi bukan aku, nak konti nix, bukan aku konti misa kali namuri gue sini pokok yang kaya mau dah kena katu lagi, pawan kan memang ada supaya bu, macam mana bebari roy, polisi yang buat disit, ini aku mana ka abu pura, ini aku ikut semua singkai, ampai na pangan ye, pari ye gitu apa ini, pai kan nirona, tes kimi tu dulu tu abu pura, awak kan nirona tu bayan, angkan kan ekaro kawan tahu, nasi nak karo gue bayan ni na. Emang nggak turut tu kurita, seksi ngaron nam kawai. Paru ya pata watim. Mesinagi nang kan pai nonu pai. I mean anak kawat tu pai ya sebenarnya nanu ye mesanganak. Maka kau kes nak kau kini antara dua ya. Ani aku pai mau rengai, an pai ye sebab ye. Again, part of that the sit tadi. Ya ro pas biar itu pai nada tu iron tes setiap kali nak tahu ada. Tapi kita terungur. Atau tangan ada berpare. The cabinet. Ayah kita boleh tahu tiada kan? Kang tinggi dengan ada kan kau kena. Anong buntu ani boy. Apa nanu itu kan tadi kan? Uni akin na inon the cabinet. Pare ke area ini ke suami. Bayang mana ke bayi ya suposi bakaran kau ini. As a team. Nah ke apa ibu ya? Kau mana dok bayi kau? Era ruah apa? Ayah kau kan minon bayi dari nix. Ye yo qualify magane ke engineer sibia pa de wa kondo ana tim nani pe kan dori ana tim me to rawan na mi kawai matere na ti tai to na to na ari ero ye kai non karon na mi kawai ai kan kon ka berapa ko ra speaker itu ke Kerana meta tu ya pun nang mata teroi ya saya pun berna bade bukan desilakan sang nongon nongon desilakan ini nang parang nubi mau yo arena no makakirun desati ya te karena kita mena me peso Honorable Dr. Sintiang, Sintiang. Tesati. Dia berapa Honorable Speaker. Tapi mana ikan aku ada akan nausira kau ada sa kami yang muat itu panani kami auri Honorable Speaker. Semua ada mairom. Dia nak kami ada Presiden sekali ni kau women. Minit tante ya ipun orang kami yang kami nongora. Kami ada muat kami auri. Wahyu orang ada akan nausira kita Honorable Speaker. Nabusia ti tau teaka na iboboki na ko tani makuri ntai yani business private sector agi aswai papa ka ay KPF kurapa Tesati na nakaka kyang am sisila giron de minute bukin to bota kin makuri bukin de mane am babayra ni karikira ke I want the woman na president and the honorable Dr. Towe Tosu. Comment basis. President Honorable Speaker. Ayun kan kakan na statement sa tiyagat niya kami peso. Ukraine takin na kondisati deman na karinya ki may peso pa etawra yo potay dumakuli. Hindi takin man KPF, hindi na tabi kayo. Kurang ada comment message. Wan bukan ang sila sa dia korenek. Dia kurang balik de Honorable Speaker. Kahit tahu na kundi ito comment presidents na nakiyaka. O yung ano de bukan daw ausiraki. Na nabusiya ito comment presidents panaron na po nataya. Pati KPF katiyaki. Pati ang katuwan ang bukiya rabutan nomita. Hindi kaya yaman kana retire. Kaya ako na ni mga makuri. Ayar na bubusiya kita comment president sa naipopoki. Ibukin ta katamero na konti tirayo. Kurap. Kurapa sati comment president.
Era ba buona setia krineki a es takina punte katende KPF ga pun katega bukin pa enerika yanga ran mogurin to pintei ba yeite kangate te mane a kai ko ki bukin te to te are a ka mokuri ma nata de ante suate the honorable speaker pare abren kapek kapek business pa anadia kapaka ya KPF ai kita yang mana tahu te tan mokuri ka amene ino ne bai ma ko ye ina ba esponataya business aki register me de KPF ke are ngai are yo kon ai inde ke ya ki nora ki kita ya ki ai karo are te ren karo ai ne ka pa ai ya mana tahu te ai tan mokuri o anni ma dare ante suo hanno contratti a noi suo te KPF section 13 ke apun apen ka pe ke te yenda te kai ta business pana alo register te KPF pe on na kunan ga ka pa ai ya man ta buye sa moguri ka pe ya non ira non te suo o anni kan to wana te mera kana gira non o anni kan te kai wa kan no ya ta moguri ma ile ma ta ben ko business bari ai te suo te traio ke ngai are sepun kau ngai ya pa na dia inda kau me kia ke ton kata ini non te soai na kana ini bubu ke te sa dia karine ke na kana kunan to kana segin kai ke ton ni pun te imuinte te osai o na pun ngai jare ya business akan ka karo ayera tapi ada dei ta tau ta ka ka pa ai KPF ta ai ta mo era ana ne bubu ka Kurapa tak komen? Kawan bukan setia kornek. Bara ki honorable speaker era bara ki te tawomen presidents na nakaka bukan te sila ki ko aya pun pene bukan di ko sila ki te honorable speaker pun me atata nakaka te tawomen presidents ana pun pene ka hawong te botan nometa ai pun te kakaita wa te kakati roi na koina te spangana kawaki bara honorable speaker Kurapa di sate te komen presidents. Kasi na ko kaso ko no po sa makuya era Kurapa tak komen? Ya ide kita ake bukan sira ke ronon di setia arnek. Sangin ako kan non na sira ka rimina number 1 we me suo. Ana te paka ke meron di setia arnek me tiraina. Jangan pauta ke pia. Di sati Rapat speaker, tai man na waka ya pun panani ka meuri no kaya milita tante president song eren ka penen pamita na irai na penen meuri de pakan the speaker itaw ba tay yo ya pun tona mo au siragu pa ya pun ya ka kina mai mon ke ai itaw ba ya pun meta ta na men na siragi te seti mai ta pa ran na ka kina ron te milan tay yo ya pun daw na no so tay ai pa ngai ya rari punda ke mo spante ran tay yo era ba pasarin sa kakyo non te bubusia le sa mga bubusia kita te rari naron to te mise rapain maguri ai rap ai to igai ai rara pa kita te milita ka ni aki kurapa di sati esan ma tona na sira kita sati arnek sanokan na sira ka rimina na parano pinawanu ayo arina en te pakikron de state mena ka nek me te to emia adi on rota perendang Simeon te sati However, Speaker, why you attack our second number on the people know you until the paper, Speaker. Yay, the multi-purpose courts, and you can work in Takawa at an end, and tie can at an end of the Maro, Nakoi. You cannot get out there, you cannot the Moku in the Maro, and Dina, and yay, Corapa, Speaker. Kurapa te sati anaka kam am sira ke yo iron de minute bukin de bota ke namaku di bukia aine doron di kira ke takakaro ako may roy ay honorable Ruth Cross Kwansing. The minute
Kuraba despiga agarinek ikaraba desate dimena agarinek may taptawe meang narasisrek ay kukure yaw bota gini makuri ni bobo ki metakawa etanayang yon deitirayo. Kuraba minita mon bukan nam sirag setiap karnek. Korapa speaker ai karapa te minita dia kaya aus reke yo ataupun ngora teruru dikrak nandara ram ora te tu yang ngor ki kawa kana akan meti te multi purpose kota yo se pare te kawa te ne kanga tabuna ko yang te kamen te kawa bi no kuna na kawa puta ta ko ye korapa te minita se ta ninga ye no na nora yo ye pa puntangi te kata maro ai bu te utan ya ko na na kabungan na kira te multi purpose kota yo te speaker korapa Kuraba desati minita. Kuraba speaker karabana desate ibugin bokan narasisrek yo yang ko war ina kainan wa de survey te multi purpose kota yo kanga yan na ko wa de multi purpose kota yo kanga bun ana iba ye de hawa o sak de hawa strake ngai kanga ko wa be ina karawag mo de survey ba na karawag de ina norang ba kanga Baikara ke terada kata upo yon te makuri ana kainan waki bugin karawan na yo arakan tanga pa wan mendekin ti information na ni ki rongorongo na ni katen yo ana kunan norak pa tira roy bukan ana kainan wak o tira roy yang ana inanon anga ay kana ana kabungna te manin buka ena kanga run nara ay bobo kan nara simi bugin te tira ne me ko apan nongora na ta kan nara aras division ho apan na we 11 kan nara mi ayo kan tanga pa ana pon gidari na ben te tayo wa ko korap Berapa minita? Kawan bukan nam sirag setiap karnek. Korapa speaker karapa ki te minita karnek ata satu kan na ko te minita ito ba punta kire te sebi ito tan aterita kin ni roro makain narakawa tanayang patalangan kana kolawan roy te terayo te madam speaker te speaker ko rite ko wa te mani te akan te council te andai te minita karnek me ko wa te council ko na ben karnek ana ibubo ki bayangan te mato arun tamaruan te facility yo no kon tai mo bon ai ka na Ilan ka ko wa ba ka ko na kin ko te ko te yo ria te ron nikla mai bukin te anga te pai nai ka ake te ring te ball te rada basketball ake te tennis net mate pai na mate to te lining yon te Dia kana ko bukan nam sirag setiap karnek. ngai ka para ure speaker ya ko ya sa ngani para asa subsequent te sibilita ko kara am se veya ni roro mate nero dai ta kin na se no abon ngora iro korap Kuraba desati minita. Haya kuraba te speaker kuraba na te sate ya karnya ki bugin bokan nam sisrek yo yang kuraba kanga sabundo ta ba ngai bonang kakabungana kin ko te multi purpose center yo arakan taringa ba te multi purpose and integrated center arakan ana pun katwa gi ya ba makurun kate ana pun me na pa utana makuriana me arakan taringa ba dai city kin kana arna ba sipera yo ni bobo ki me te existing multi purpose course kin kate yan ka khaya ngana ba yang ni ba city kyaran kamen kabungana gi na iro ya terur ni girake itana yang korap Kuraba minita. Kabenan bukan nam sirag setiap karnek. korapa te speaker korapa te minita nam ka ta ya ria to ro yo man katamaro arik angana tamaro ako rin kabongana te kain tanayang o kain ka kan ri kina patilo ni kila ka ya pun ni ro taino ato ko mga orang kan ito wanangan ito di bugan ni mayat tayo siro na di bugan ni mayat wangan ro ko na ya iti ron di kila korapa speaker ya katukan na ko di minita ako sumasawa ko karo am sebeya ora si kun tutera ni tanayang ani ito ti deron ka to korap Berapa sati yay mayroong ngaya kawapon ako. Ang kanit sa kanoko na resla karimina ano naman na isipin na limaw.
O iyo are na te pakikiron te sa tiya karinek te menda may itapuaran. Ay Honorable Matanga Aran. Te sati. Kurapa te speaker. Yo siraki on to the paper ng panis minimau. Napusia te minita. Al tapena yo panakon ngai anakona ndeke pon tayan naus deide ya kiao no payak gaya san karaoke na tuwe ni pakamani. Kurap. Kurapa sati ko siringa mic te ako. Te mama ni ngami mic tante ya tan naroro pa ya on ibin ako mi ami po. Te inakakagam sila kayo te sati ron te minute ibugin makuli ibugin katin apar tau te kayo na noa Honorable Harry te kais te minute. Kurapa speaker kai tawa te sate na sirak. Te speaker rapa te sate yari na sirak. Ibonikan karau teka na kon te sate yari na may kain tapueran ni kapani. Ibugin were mo pakan ayamane. Mengan nani ay kukurin tekin na pa yasan nako titita piliu aki awe suatuana nampana makanuana ispi matenu atenga wa ispi maruawa awabi mani mewa te sense takani mapong awabi matuana November tirikayo krap Kurapa te minute mon bukan am sila kisati ako rinek. Kurapa te speaker. Tahu ba nakawari lagi kay kasi panahon karapa-rapa nakon te minita. Kaya noran na iyo nga san nako te mani ayo. Atau ya kawari lagi pa kapapak kaya naron to mga pukan te sirak pa bukina pa yapon mais te sirak ayo may mawa ya penensa no bukina pa tira kay to atiri me tira to pun ka ngai kari kasi panahon karapa-rapa nakon te minita. Kaya sen karawana nun na iyo. Basi dapat speak. Kurapa sati te minute. krap ana wari ni kira teroi basindap Kurapa te minute. Jai bukan di sila kami room de dilitan takaitar. Dilitan takaitar. Kurapa te speaker ang kanaro na patoy na pusia te minita kanena tauroi kana ako na pen si te kina mai sinta manere na ko meme bukin na pet te ponto no pai yan na pere meme kurap Kurapa te telita ya kata yang kenaro na bato roi te minute para pun te sila kito na yu bukin tapar nang anak ko tapo te minute pa ko tau roi yang ano ko pa ko karawan nun te dilitan takaitar kita sa te may mame karine. Kurapa te minute. Kurapa speaker hakako kay pud na ray kaw ya itakatay na dikira ya pud na ang tema na namo wa na tawroy tawod tawta kana pa yu eko abi meme mais abi me onu atanga wabua te tara is me onu te sense esa na nako am titabiu ane ero kona pa na krop Kurapa te minute nganya pensaro mayanan serang mga kiperarimin ane lambar isui o iyo are na te bakikilo de sati te menda karine kami te tu emian yang ro te perendang Simeon te sati Kurapa speaker tai ugu tu iror. Yang ayo ta kan usra kan number isui do the paper te pongai speaker ako rin. Yang ko ate yang para kare kek te kai poke ndiko ika. Me yo na makolo. Bukan watakia. Bukan jogino pa ino katalo. Ibu ni meaw na bangkay. Tiyang ngay. Kaya ko speaker. Kurapa te sati mana kaya kami sila kiron de minute bukin de bota kin makuri bukin tiakaw ako pain armero ya honorable de panata ke siwo te minute. Kaya ba tabigan di sila kiti nakalinig di honorable speaker oyo anak kaya tau dek ikana pa tabigayo oyo uri intakin dalam kondisi sati teman nakalinig kimi teman miang pa te kai buke ni digo ika ai yon ka oi boponga ka pa ki nei sa pat ai ka tau aki pa na ka ro ki kiripasi bukin ka ro na maguri no tu te diga ro
Korapa, Honorable Speaker. Korapa, Dumit, mon bukan nam sekretary ako rin Korapa Speaker, rin karapa te minita de kaya kaus de yo mga ya buni meu ti yo mai. Ang apon na rayo kong kuat te minita ke soyen ni bubo ke mo kurin te fisheries sa era pang kai meu. Yai inko mangan te mangan ko kan korawan na yo te speaker ka nek kana nang kurupukin na yo. Erang itara pa kameu no kaburan de nas plans yo na magolo ke ano ko na na ki ikai kai na ko taro ni ko data ke ma awo magolo atap to we ma e mo le na ba yung kai speaker ka yo Minita? Yara pa bukan de selekti, Honorable Speaker. Ayesan te ito ba tapos yang iap mo rin na ari ko na kasara sa CPPL. Ibugin karayan tika. Ay to pati anak mo rin sa tiya kanya tapos yang tuwan tapos mo rin ninon ti samnia. Ang ninon wakin ti tiya ro ko iyo ang wakin kan naron ko kon dai kay. Ito ba kam kunana pa nora na kamo ko sa CPPL ko ko kay yon katawrawan. Mai tangan sani ngari kana ewa ro ko iyo wakin man kan naron iyo kin bai. Esan koroga na esan kinakin kaya na ani yo kino is CPPL teno Amerika mag di Amerika ya yeri te bewa pa ni wa ani kan wan na katawro iti CPPL yon te mai ndo kon tre yo o kan nga pa ni bubo mo kora pati on speaker Korapa di minita? Kauwan bukan nam sekretary ako rin Koraba Speaker ay koraba ri te minita de kamata ta roi di tera yo amon te ka kuri yo te Speaker pa ko ba nang tawa wan kaya ke unin kaking wan tai kano ay nang kapoy te apara kripes arabutan na mata te Speaker ayo ay mon te kakawak yai ko ri ta kinayo te Speaker na ron ta nang kanay sa kito no pati ang kanang anaki kami yon ng makuro paano ko ta kinakotaro ay bukin te kaya ta ko te minita pa amon nang pusmaya ki yon sinan u Amerika me yari kitsen ona ana dia lagi tanna ka yon na makoron ka kinan ini konting me apa na tamaro ni o kin payek ali nan na tanna ko yon tabi we me ang ata pa na kana ana dia kina kita ko na dia kina yaron titerayo ona usi ka kina ko na yas plan sa na mga ko ta kay kina kawan tayo nun to kin tiri gay pare tun tiri gay ano ko ta sandaron na ta kin ate tinita ka rin ko nan ang kabarbaradi kayo te minita tayo. Minita? Kaya pati bukan kita selekti, Honorable Speaker. Ito pa iyan na sim de botak na kawan ya wakin gay. Nga to atay ya wakin mana ngala sim bukan te kadani ya wakin iti. Kadani aki ya na kawaron te akawat ya kawakin tiga de na kay dunok. Ni kay ni sama ana requirement kiti ana problem di market atau ani kan dengan alu na penang wagi ke nama konang kan di bubo kala sim menti ti bota kinta kawan di mana sim ti CPL an kata ro ya mo kan ai bukin ti anak kinti ka na ta ko wagi ro pa men ti maro an ya sendin mo kanon ti kata ro ino ti tai kai mari ma ndo ti trebu kayo kora ba Honorable Speaker Korapa di minita? Kabinan bukan nam sekretary ako rin Korapa Speaker ay korapa ri te minita kalinek man ti bota kin nako ataupun kapan na ustet te Speaker pa do seksi te tingi me ari na uta kin ko taro mo ni kari kita duwa me ikan nonor te radik pa ya na ko na market kin no ko sene ko to manara mo ko ta to me ang ko pwede to na tipo mo te tata kin me yon taro tapos kita duwa tawai kay na pa ko na ka na kin te das plant ne jirigi yo na uta kin ko taro de tanan de tagai bukan ane ena ko ikai kai akon tai kan ro de speak crop the minute era para kiti bukan ako benan ro iti nga katara seksi de tigan mero kau merin ti era mero ma ala nonwani kapen tarak ayan ti tinggal kain pare kan anak kabinnya kibukin narakin hingga kan ino no ani asin ai ka yasin bani be pare ako ai pen ndigi ni kapen marin dal mara waris kona anyo kin pai korapati Honorable Speaker
Kurapa minita sarra men desiragan sering mana on desiragari mina na pane sipi ma wanua ayore na makagrun de sati temana akadnya kina mai taporan dari on matanga aran de sati Kurapa speaker. Usia ki antu te pepa nam pane sipi ma wanua ka ngai te kana. Na usia te minita. Reta pena io na konni ngai na makuria ia kawai na op makoro e taporan. Gai ka kowa pa asan do pa ni makuri yon Christmas. Besna. Kurapa sati anakakagam sira kayo rin te minita bugin te pota kini makuri bugin te aonon raino o kari kira kenja titira mainuku ay honorable mikari te meri. Te minita? Ko to me wergi honorable speaker o yo ka kan na sira ki sati te men nan karine ki mai tabueran. Te speaker erini ndaka tau a ina karo ki ka wain tabueran nderi ki ana roko wanga wopi me ono ina non ta ka wo ani tera. To iteran nderi ki ana roko. Ko tau speaker. Kurapa te minita? Man bukan nam sira ki sati ya korne? Kurapa speaker. Kai tau te minita na kaya tang doi. Kan ka ngapun si bukan te sirak. Ki kawa pa Christmas o esen wag te magur na ki attack. Ai tau berang do roi ron kawaya rin ta kawai na noa. Ari no na kan ni tau basa na ben roi practical ke tau ya katani tan maguriona. Te yo ti metua o pe wa ta bueran pundang ni puaka yo te puaka kawai na. Ki ai ko wane pa te kai buki ani pudi pidi meren ta bueran me tiraina. Kan bukan te sirak tirang kan ni anak kata te minita kai sinakunan sukun na taninga sini kaya naruko kita mukan diri kaya naruko kai sarang kai nono pai kai itu bahkan aku namun kiri mau pai na rakanga ngayu pa apun kawar raputan nami dama kawai ya penang kira ini pasti dapat speak Kurapa sati te minita? Ko ta terikari ki speaker sinora na kaino no te sati ya kan nek me tabueran. Sinora kainanon kawain tabueran sinoriana benda meroroba ya pun yang buakan apa kawain tabueran nakapura pura speaker mayor ya pasakate ni roro meseti ya karine ke pa the plan ayang na ya usagoroboki anga tiri kana roko ana ka rawo ki mo kawain teraina ibugina pa ya pun nangin buaka ngapoto ko ka kinata tabueran merapa na meroro seti ya karine ki emane na pa nang buaka kawain tabuer kamu ni na yesan o yon tabuer na ang president karo titir ade mene ite meren wan kita anera pa sekam to ano ko ya kain tabuer titiran pas na karo na kawain pas ka ko pa nang buaka mayor ya tan ta pun ina na pa iro ro me usa urboki atara nang kai kaya nang mais pa mo ko karo ko yon Christmas tarana ana wa konsa kawai to ino te mondi kita ko mondi pa kai pa mo ko kana ro yete the machine na ko da bueran garo ko ito one the medium size dika to one the front end loader a bow au what the tam trucks tenu ai ka bow o to one me sapan to one the compact medium truck wo what the new tractors to one the medium size compactor wo what the mini compactors oi pain mogri materials na kan de pain mogri the pressure pump the compressor water pressure spray the grease wo what the tenso o te supervisor na ya toy ai kan pa ni moguri e ya puna e na re kita wo ki kin yeu te el sirinis ken den no ya stara yana pa ko ni besi ta ko na ya ton ta yana pa ka ya pun buakan ka wo ya ka wara sa koro ki pa e ngamo anggo te plan mo te ren makana ta pore ni ya korona pe korong to ora tai ya ka wara sa koro ki pa ya ton ta prinana pa ya ndo sino ta ka piran ta mero korap speaker Kurapa minita? Kawan bukan nam sila sa tiya korne. dapat speaker ay nang kakita wa timinita karinek na nakakaya nang tangiroi wapun turu pek nanura ay to ko pa naron na manwe ti kawin up makura ti tirana kapiren karawakin kawin tapuran tai kano kana skuran murin na patana ko ikaw ti dikit nako ay pun nak makuria ki tirana re to wana ki aro kana kunan norin tayari pa yak makuria aw pa kana rin tayari ang kaya wesiri ki ngaya pun yan kana no kawak ki ubusin ko to ubusin te mengar ko te pona ko ngai ko matamara ki Rara pati timini na nari na kapara-para na pain mo kuya kena kunan karawo kaya na makura tapueran
Tapun Maungatabu tapunin tahun lagi tapunin na sa kurubuk kaya kana kuna bendura nakanga ngayo pa tau ba puntu ni kanga di kaya apun men karawak kawai kai bes ndapat Probati sati dimeta Kuasa terkait speaker. Nakakawa kita po sa iyo patakaw ipunti toin infrastructure akakaw bani na koroy. Ibugin tabuan na tiren kana na ko baka takaway ana mo ya buaka ana kiro ko tay tiriri tayna tan kan ka bona takaway na pen ka kiyo ta pare ana ka kiyo ana ki ona pen ko roy yon tayna a ko nan tera kina bangkan ne ana mo urti tau te kan tiano me no pa me mire a ya ki no roy to pa kin tigri bas erge tamne ya mero manga ya soro bai tara ya pun ne wara pen mo kai ka bumbura kia to sekonan ka suka tuwana te skiwi te bura te tika ita bueran ti tera nare ya konan ka sa tuwana te kawai ke sa sika ruwana be te fan lota are ri tata na are ye wina re tika aya konan be sika ro te kawai ane mana ana tam track tuwana ita pa sa konan be kawai kawai te mon didik didik ya bo mana grom ana be sa kawai ya saka to na korain kawai ne ausi didik te kai bukin ka be ne ge sina be ne ki peri kawai ya ina nun didik ya ro Nanga mo mondo ya kawra sa kuru pasangan wa kinare kay nonay kora pa speak ay to kay kora pa minute kabenan bukan am sirak sa tiyo kornek kora pa speak to ba ya pun ya to kay pero bukan no sirak apun parang kay taw na minute karinek kaya kunan mga karinig na bento monitor ton kunan kain karaw kaway to wala tay ya karapan titirayo awya pa ya mga pun kay karikipay mga yon danarin ng ora pa to na kun ngay ada itu kayak itu speak terus ndap Koraba sati yai kaya kana ni ron dumi okay asan awan na kunti arimina sira kana nampana anu bimatawana yon rada be payo ada namu kakirun di sati ya kana kita mena mai apa yang the Honorable Peter Watanpur. Tisati. The Honorable Speaker. I was like to the one met one or take. Can see the minute the botak in the cow. I have Pakaya. I yaus in Kamaito or kind of a young at the cow. Rob. Kurapati sati nakakagam sila kiron the minute they begin to botak in Makuri begin nakawa Kaupai Naramarava, Honorable Ripantake, Siwo. The minute? Honorable Speaker, you will the Kakan and the Select City to Mandakanik Mayapia. The Speaker, you were in taking on the city, Akanik Mayapia. But Makurian, the Kanikayo, Erkoyon, Katapalin and the Poor Roy, and Makuriak, Matana Pap, Council in the Bayang, I job is in the Koraba, Honorable Speaker. Koraba, minute? Man bukan nam select sa tiyo kornek? Erapa naron dari kangas. Tapi yang konti usiano ko staran ya saro na pa. Ero kon tapalin ti poroi. De tiap ara kantaning apa ta yak limi. Ayo ibukin nam karikira ke tuwina ta. Nengai kanne te to te perungan awakinan an karikira ke yo an rapatar yon na pera yang korapa de tuwina ta. Korapa de sati, minute? Korapa de Honorable Speaker, about the Pogandi the Silek. Over the Silek, Pandingai, and Tainawaki, you. The Kakan on none, the Honorable Speaker, the Esen Grogging, the Borroy, the sign like the Moyu in the honor is to white Dragonari, or nothing and walking country. And the Tokai of the Nari. The Ibunti mind parent, the Nuanti Bo, what I can't up and a Bomoy. The Tairoya in a Sayesa, Caroran Mapurita in all the city, but Noaki, no less a commission that Tagin, the Commentoro money. After in Papa, Yan got the Carolan non tip, and Gayasa, and walking and she ate one of the gang as my Telemaya. At that Macapay to the Twaki, yeah, I mean, and a bowie did. I mean the bowie nap. As you will be drink, I am going to get you man in this.
doan kan ni te tutan tan pita kita bewa yo ante tan tan ni que na ka bona ki ante te sin mo itro tau ka ni pani bu mo ora pati ora bos pi Kenapa di minta? Kawan bukan nam selagi sedih orangnya. Era pa te minita ya que rame pa are pun te pe yang ayetira te minita me te kain na pota ki makurin te pota ki nakau au kantani nga pa ta atau pun yon ko inen da nu wa ki te kari ki kan be on a me ngati kilo kain te me yang ki ta pun te ki mo shek te speaker ai ra pa yeta Di minta? Era pati Honorable Speaker, ngayon sa wag mi sa dia kan kin naroro yo na ikay pa ma ye alin lo na ita kin ye to na tipita kin kon ti samni ora ni yon pa kana nakatek yon kay ay ita kin no buti ti marin teresa ya na ti ta kari kay so ay mga es we non pay the Honorable Speaker by sarita gi mi sa ti naroro kin ayos at ay ta palin na pero ngan ti ron ti ta yari na waki pa yon ini ke apalin tu orang ayu orang tu satu ya kali ni. Korang betul orang musik. Kenapa? Di minta? Ketarawan am sisirak di satu ya orangnya. Kok ketarawan am sisirak ke kok? Ya kita rawam sisirak ke. Ayah, angkan yang kaya ya pun pani meron di satu ya orang ada sisirak ke ini. Tayo na pun dek iti tayo hindi sila karimin. Huwag na ano wate minising karimin. Terana naki dari, naki korona nanti sila karimin. Sa yarangin dari, ya wari kami ito, ya kanang nungi kay kamana kanatirari. Ay tayo tantin ni katawano. Ya kami sila katios. Sa mga kira araw sa iyo, tiyaw buwa, nabakan tayo. Sama sila mo kay.